هذا هجا مرحبا جوان حمويا راه سيدا بيرجيك داس بكر همشريه منه هم بها والي من ازقالك جي حظكن روحي سترالي كردي دلاقينا براستي مستر صحني جوي تماشي كري صحني عندها هجينا يعني تو وي بجنا ويدنا روحي براستي روحك كرديه بشكل ارابيسك راسته لي خوش تبجاج برو كيفام جراتي اجا ايروش هذا هجا ايروش جميع دوامه درسا خويا ميثودولوژي و ريبازين لكل زانستي واكاديميك دوام كني رو جميع بداوي بكن درسيج بو كريدي درس خويا بيشته اجوره لغوريفان برينسيبين كم جوره بيشكش كرن ازي بكارم ادي بابته خو ينسر زماناسيا كردي و ينسر وجيا كردي بكارم درس بدرس بورا فارق البته ما مستند جهنه كو اوجي كوري تقويمكم مجوره دانيه او جوالن بابته خو پیشکش بکنیم بابته کو جراد من ده هر درس پیشی متدولوژ د جوړه بحث کړو موږ ته هم ریباز نه کو د قاده اکادمیک ته غواکم رو لیکولینه کې بره بده او ریباز تم د بیرام رو ده او پرنسیبن يعني پرنسیبن نه تنه پرنسیبن دانستین هر وها پرنسیبن اخلاقی نشي مثلا من بحثا بابتنا كلمه قلت قالوا تشاو مرو دكاره بابته کې بره ده او مجاركي أوامك بروبلماتيكا كي يعني برسة كزانستي جوي مجاري درخة مرو بتشير ريبازان بتشيني زي تداينا حلوستا كزانستي بكاردينا ونرخاندن وأناليزان بكن لسر متن هي متن كوني بقلي بقرن لسر روشي ودانين جواكي ين زماني بيجي أب متودا كو أم فيدري بيشكش تكن متودا كو زانستين جواكي ده هبرين قدرن كو يدي قادا زانستي ده حميان سر لهبدو كري هنا هذا بيجون دنقناي بلي دنقتي نورمال هذا رجال كرسري خو بهاجين قالوا دنقتي يانا او دنقتي حميان كسي كو دنق الجمعنا باش به او دفي دركبن ودي سوارن غني ناس دفي درز دبينم قباكو دي ساتير زي دي سوان قبول لا برسكريك يعني نورمال دنق هي ما قلت جرادم درسا داوين ده يعني ما درس تشكرون خجيجي درسا سيام دابو درسا دویم ده مجبور بحثا سیتاسیون انکرو یعنی مروف چاوا جبرگرتن اندکه مروف چاوا فکر آخوه انالیز آخوه نرخاندن آخوه لسر فکر و نرخاندن و انالیز کسی نه بری خود که یعنی ام بیش مثلا مایکل چایت بری من سر مجاره که خبیتی به و هگر اجی راب من سر و مجاره خبیتیم ای به هگر از ناوینه بیشم ها از کارم دنا والی کل نخود ناوینه بیشم لیب کمانی چافکانی داویا لیکولی نخوده مثلا مجردم بیبلیوگرافیا يعني چاپکاری خو گواز بدم دوی نشان بدم که های من جوی خباتا مایکل چایت هه مثلا مایکل چایت دوی پرتوکامه یا لیکولینه ده اكو خباتين زانينكا اونلاين بون زانينكا كرديا اونلاين بون بار هاتون پیشکش کرد گوتاره که مایکل چایت سر ناوین مهان يعني بكردي تقويم ناوین مهان چاواتنه دیار کرد اگر از رابم گوتاره که سر به مسئله بنویسیم و از قط ناوین مایکل چایت هل ندیم والدولة قوتها خود أجد نغاش شافكاني عنده في قوتها مايكل تشايت تدم حقي مايكل تشايت هي كل من بدأ محكميش أول جم خرج من بخيدة بيجي تشاور بيكون سيدو قوتها من نديتي ما دام يكي وهاي كود بيجا قريب مروف ببرنسيب وأخلاق تبقرا قريب هاي مروف جهابة ببري مروف كي عن تشاور تشاوي لسر في مجاري خبتي بد هاي مروف جهابة اللي كل ندي بري هرتشتي خبطة بالبيوغرافيا هجر هاي سيدو جيت مبتة ومعنى سيدو نيك يا وقت الشهر زايا أري قرتين فالا ذكالي لا وقت الشهر زايا بلكو هجر راس بيد فيها هايش خبطها من هبويا بلكي من هذه المحكمة اللي بالي الرياوي جي هاي كو بكرة من بدأ محكمة وببجاه هاي سيدوش خبطها من هبو وسيدو فكرين من برنا شخورة قطارة كده بكار آنينا بفياوي بلاجيا كريا بلاجيا يعني لسرتنوري ياجي القحوة أم دبجن دزي اللي بالي قضاء أكاديميك تاع مجرد بجن بلاجيا د نافا هنري دجي دوجي دجي هي مروفن بابتان هنصحنيان ذكرت بنت سيران بيسكالي كده بمينا فلان بيبان من ديتيه مثلا من هنصحنين د كم بريد بروتوكول خد بكارانيا مثلا بجن ليلا فيغارو صحنيه ليلا فيغارو هي من رومانا كانت بيش خد جديد قالكم جويني بيسكالي برسي طبعا كباري برسي ما قلت يعني تريلا فيغارو خنديه قبلي ما قلت فلان رومانات ده
اف صحنه هي وبايد ليلى في قالوا دجا عين الصحنه هي عين الشكل هاتي قلتن والله من خندق وبر كيف هم جراتوا لي بي من كتينا برتقاليا من زاني البد رومانا كده ونما يقولوا بيجي من افسح نجفيني بسكاليانيه رومان تشتكي لنا برهمك الشخصيه وجهيه ليه قاده زانستي في قبلناك ونكارن بيجن هاي مش خبطه ما يقل شيء تنبو مش سرنافي مهاني بساندي جا مش خل سرنافي مهاني بساندي ما مجبور ما اي بخي اري تو مجبور حقيقه تنه كنت بيجي هاي مش تنه كما يقل شيء خبط كده اجا نقول فان برينسيبين كو من و نيك ايرونيك كورتي رافكر از دخوازم لسر فان برينسيبين كو برج علي زانستان يجي لجنين اكاديميك و هاتنه بارفكرين و سروان كونفرنس هاتنه داين و ايدي دناوا مثلا زانيجين فرنسي دجي و ناوا قضاء اوروبي دجي كوميسيون هي غواكو از بيبيلم كو اكاديميسيانكي خواتك من يجي بابتك من يجي مجارك من يجي نخاندنك من يجي تشاودريك من انجامك من نمونهك من بربه و ناوی من نگوتو به یا جناوا چاپخانه د ناوی من ندابه اذکرم دوزیلوی وکمده چارچوبه اکادمیکته و او دوزاکو لبر لجنه اکادمیک تبرگه برین دکاره به سبب که او کس جو اکادمیسیونی بیاویتن یعنی مثلا او چند جدیه اجازه نشانی بدم که د ناوا قضا کردی ده مخابن اف تشتین که د محکمه و حقوق اکادمیک ده سروی هر کسی له دوکلیه مخابن ناوا جواکا کردی ده خودم پروبلمه يعني ازينوا دمونا وبناب يكويك وبدم قال لك كس سين جناوا وان كسان ناس دكن ايكو زي بحثهم وزين نابي وانجي بدم تشكني وانجي بدم بيت كذا تشكلنا ازي يكويك نشام اجا هبار اجا دستور از باوربوينت تاخذكم من امادك ليش بوكس كاربم فكرين خوش بيرناكم بورا بارل ما قلت باش دو سر اتيكو اخلاقي لكل زانستيه وك bizim gibi başlık yazdı. Ve ki her varid qada zanesti de ji usul qaide hene. Gavan için mevan dedi ki çoğun usul için de nava qada lekolneri de ji usul qaide hene. Lawla zanin ser hadu te avakir. Ul pe yendin ve ki devama yendine efsan. Yani heger min numunaya nave mahanda heger el nave mahan bilisim hawjanaka au persen ku Michael Church fakir bin ajnuba biçim 1% ajnuba şfak. Na اگر د پرسن مایکل چایت پرسکریک هبن از کارمون پرسنج نو بکم و بيجي مايكل چایت اف پرسکریبو لبل اف تشندي تو از بيجي ليزي ددكم يعني دبز وهاني شان بدم كو از وقت دواما مايكل چایت هگرنا از مايكل چایت پوچ بکم كم بكم يا وي بخاطر بكم از بيجي ولا او جي فامناك شخو جي فام نكريه جبرويه كواز في كاري دكم افجي دبا سببك باخلاقي بني وك عيبك قالك مازم تحصمان ancak bir avayı mirov dikare zanini kurtur bike. Yani mirov lister yendin avadı be. Tu zanin şu haber çene bile. Levma beri her tişti dive mirov hayji hebe ka ki beri mirovi lister ve babeti xabitiye. Neditina xabaten beri mirovi kemaniye ke zanistiye. Aybe yani. Tülü kari beji min neditiye. Xalke viştara beji hayran. Hala peşi hara levmdara be xalke beri çıkırne ulgori ve edi verejlu vesir xabite. Bixabite belki tişektül beji vancı goti be. Gavakuj qazi البيع فولي هاتي بكرن يعني اج قاضي الظالم هاي مجي هيك ما يقدرش يسر خبط يلي ازيبيجن دافجي برا وزيرون شخور جلوبا سرخ بخبطم وكو هاي مش فيتو نبه انجي ابد بقى فسكي يعني بس اختكاري دبا كنت او خبطه ما يقدرش يتدي تبع ليه مش كوزانه بنكو بلا مش كوزانه بنكو تناديتيه ان قالوا تشقازي بحسابي خبطي لك بقول هاي قلت تناديتي بقى بكيمانيه كان للتشقازي بحسابي نكربه ابجي بقى اي بقى جي مزنتش يعني هم كيمانيه هم جي عيبه جبروي تلوكاري كسي قانه بكيكو هاي تجوي خبطه مايكل تشات تنب تو مجبوري زاربي بري هرتشتي بري كنت داس ليكول ناخذ بكي دفيتو بتشي لي بيبيوغرافيا ابناري كاغلو السيرفي بابتي تشهنا دفيز بخوي جي بيفك ليفيناس از دخوازم داس بكم او كسيكو ليفيناس زانن فيلوزوفيك بو وكبردوامي ايكولا فرانكفورت وان تين عسكرين لي فيلوزوفيك يسرب خويا وقال لك خرطجي دوالي فلسفي ده لبناس دي برتقال خويا اتيكو انفيني ده بيجي يعني اتيكو بيداوي بون اخلاقو بسينوري بيداوي بون دور ده بيجي تكليا بين درة وكبر برسياريه كيا ام فكرين يندم قبول بكنجي ونكنجي مروف نزانه بيتشاوي برسياريه هلغرجي
فکری وان بکری مرو ورنجی و نیجی تکیلیا بیان دره برپرسیاریه که تو نکاری ببیجی از برپرسیاری هنگار هر وهذا برتقال خويا توتاليتي وانفينيتي تجي دبيجا بريوي بيصالاتو تشاكل دور دبيجا اتيكو اخلاق تشيا هبونا من يا هم دمكو بهبونا كسين درة دكارا ولا نرخان يعني هو نكارن ليكولينا كمن تاني نواتشر شوية أخذ بنرخين بيجن ولا جامير ليكونا كباشكي نا هو نكارن ما بيجن يعني نورمال دبيهم بيجن اف ليكولين جرينجا جبركو بريويجي اف هبو يا اف نبو جبروا اف ليكولين جرينجا هنجي جرينجيا مجي باشیا میجی خرابیا میجی کمانیا میجی عیبا میجی به اخلاقیا میجی سختکاریا میجی و سرکفتنا میجی زیرکیا میجی همو لگوی کسین بری من و ین دمامن دکاره بین الخانده یعنی خسربونا من ارینی جیبه نینی جیبه دکاره آنجاق بیین دره بین الخانده لبری وکه کم گوت دنوا جهانا کردی ده به اصولی با آوایی کی به حد تکرم و زن بری چند نویسکارین دنجی جبر کنه بابتا من از نارو آنادم چند نویسکارین دنجی سر دو نویساندن گویی فلانکسوش چروکا کمن دزیه فلانکسوش برسل داویه گویی حیان هایم جوی چروکات تونهجی و متشتکی تناخوندیه یعنی عیبک دم مزنتر یعنی هم دیبجه هم هفدون آخوینین هم جی دیبجه ایدیش دیبجه ولی تجمد دزیه لسر جواکا سر ادبیات کردی نوا جواکا کردی ده قال جرام مناقشين وهذا كتب فلان كسر بيوان كسر زي وفلان بيوان انترتكتواليتي يعني تكليات نوا متن وجيده بابته كدنا الدرس ادبيات ده جوره بحث اللي بلي الجهانا زانستي ده انترتكستواليتي نمكن حمو انترتكستواليتي دي بين نشان دايم دي يكو بيك جهانا كنت تشرك اللي كنا كرد ببراني تشرك طبي ابنائي معناه وحموها كسين برباش تخبط الجي يعني قالوا كنت تشتكي له كلنا هاي وانجي هي فلان بيوان كيماني يعني بحثا عن نكرجيب كيماني نوا تشابكاني عنده وكا اصول نافي عندهم بيجوا باي افكس يعني السيرفي بابتي هكذا خد تشتين جدا بخوين افكس يعني وداوي على كلنا خده نافي عندهم لبالي هنا من الجهانا كيلوش بالتايبتي دور قضاء اكاديميك دخلتهم يك دجوان بقاسو كزانن زانيغا ارتوكلي يك دجوان زانيغا بينغولي تشولكي يك دوشه ديرو كتكليون زانغات شليهي وان درنا خبتينا هاي مجوان شي بوياكو خباتين بري خو خوندنا لبلي بيك ريفرنس وشابكانيون بكاربين ازي بيستكدني بنيان بدم ولي بيبيني بي تشوا كنو كينا وكس نافي وانشتي ده بيك ريفرنسيون بدم بيك شابكانيون خونشان بدم خباتين خلكي يان كيم كرنا بوش كرنا يان بيك نافي وان بدم شخورا برنا كرنا اخا ودنوا دردورين اكاديميكين تركيا ده بلا كرنا يعني بنا خدي وي فكري يعني يان ينبري خو ناخوينن يان هايوان جي چنابه كو افجي كيمانيه كوكم قلت يان دخوازم ببيجم كو بلكي ينبري وان هبن لتدي ينبري وان بتشتكي نظام افجي هلوستكدنا يعني نابج ولا بري من كسبنا بو لتبجي ولا بري من هبن لتدي او بتشتكي نظام جبر بي اعصرهم لما بنار يانجي شكلك كدنا دخوازم ببيجم كو بابتك هيا ينبري من او بابت نديتنا لبلي اجر هذا وجه همان تشتي كبري من جوهاتيه قلت اجر عين تشتي بشكل كده دوباره دكن هنجي جاواكم تشتك لازم دناك بس شو ما عين تشتي بيجو جبكم نيتام او كو ازيا وان بكم ياخو يعني تزيبك هم جلب ليكونير مش يعني يان دخوازه ليكونير بري خو كم ان قص نشان بده دا كل ليكولينا خو وكل ليكولينا خو نشان بده وكان از بيج مثلا ما يقولت هنت شكرنا اللي بالي جامع جي فهمناك لي جبري مخصص بي خباتي جنو غبت وجاغي ازهم خل سر مايكل تشايت خردكم هم جو مايكل تشايت بيكيندكم افجي اي وبيريزيا كقالك مثلا جبرك خباتن بني مروف دكارن الجوري الدوره مروف بشكل كم بوبن از نسر مايكل تشايت خباطه ينويه وقالك تشالاك لي مثلا بين خباتك 10 سال 20 سال بري هات بكرن دكارل جوري من كم بو وتشتنو ديالي بكرن لي از نكر نافالي كون ناخذها باصولي برزيه بحرمتيه بحث خبات بري جبركم بلكي ويدا ولزانين وهابو درفتو نبوكو بيش بكذا ليروج درفت دستيم ده يسخو بكين قالك عقايندم حوجناك كو ازفيال سرسري خلكي بكم النت ازواب زماني كرديه روجانه بحث عن مجالات بيستكدون هنا بيبين هەگەر مرۆڤ وها بکە یعنی مرۆڤ خۆ سەر یەن دن ئاوا دەکە لێبەلێ مرۆڤ دخوازێت پێلوان بکرێت لێڤاکو مرۆڤ
خو سر وان آوا بکه خورد بکه مرو پیر وان دکه وان دپلچکینه اگاوا که جا گازن جیوان کارانتی کریجی شرطا که کسی دکن هاتیه سری من هن گازن کرم بگویا فلان کسی یا جی بیوان کسو جی فلان لیکولنا من بریه لی چوان بیاوی بحثان دکه رابون تشتنه وها کرن دماغوجیه که وها کرن هوتو من برسبك دوان مقوم زانو شوبنهاور پرتوکل نویسندیه به نوی مروف چاو هرجار بستر آوی دکره دور ده در دوراسی چل تاکتیکان هنه از وان تاکتیکان همویان از برزانم مگوش کرما خوره و دماغوجی سر من نجربین از کار مروف بخون جبرکم مگوت یعنی وی خانمی چما خواتامن وها بحث کریه و خواتامن کریه آخواه رابو یکی رابو گوت وی تو چا بحثا جنکه کرتکی مگوانا چا علاقه بجنبونی هی بابا از بحثات دزیه که آکادمی دکن که بحثا جنبوناوی قیز بوناوی میر بوناوی کریه یعنی مروف وی آوایی مجاری در دخه دا که اصلی مسئله نیفهم کن شولی ببه شر دبه شر کتاکه کسی جبروی دقادا جواکا کردی ده ایدی مدر جوان پولیمیکان برده مگود حیران بکره یعنی بلا سبب از گازنداش خلکی نکن جبرکو بکره شر دبه شر کتاکه کسی ناوی مروف بلا سبب وکه یکی شر و یکی قرره که بلا خودر کسی دفلان بوانته بلا کلم کنیه تامه شخانه اوه بزانستیج ویرا دی بجن پلاجیا به کردیج ویرا دی بجن دزی آنجی گنفسکی یعنی مروف به گنفسکی دوره هدود که بده که مروف تشنشه دود ده خدا زانستی ده آفرمی ده چاوت بحثاوی مسئله تکرم سه کنفرانس هاتن کرن دوان سالین داوید ده مثلا باید 2017 ده زنیگاه تولوزی ده باشور فرانسای هات کرن ده اکول دکترالاوی ده رئیس سمینر هاتن دایم لسر اتیک و اخلاقی جهان زانستی ده خباتک بناوی éthique de la recherche et intégrité scientifique Catherine Tessier que aujourd'hui académicienne que بحثا وان بابت عندك يعني افتشتي كذا لو بدري بيجم لو بدري جي هاتنا قلت تاني ازوان قضا جواكا كردي ادابت دكم مثلا هون دبين از نابج من افكر شو خبر تشكرنا از هنجي قال لك زيركم از بفكري من افكر درخصني نا از بيجم بري خلك سل هفكريه وبنعرف فاي 2011 دجي سمينار جي سرهاتنا دايم غزا سمينار هاتن دايم من سي جوان هالبجارتن داكو الفيدري جوا بحثا وان يك جوان كاترين تيسيه يكو باوایک زلال بحث کریه بمروف چاوا دکاره باوایک اخلاقی خواتین زانستی برای به و کمانین به قادر چنه یکو ویجی بحث کریه او تشتا کم جل بجم پلاژیا که به زمان اوروپی به شکل جدا تنویساندن به ترکی جل بجم پلاژیا یعنی اف پی اصلی خواه تب کاران نوا قدا اکادمیک دو جل بجم پلاژیا جام چاوا تنویسن مستربست پلاژیا او تشتا کپی کرنا فکرین کسین دنه آنجی پارچه‌اش فکرین وان بی داینا چاپکانیه یعنی تو کاری فکر کسی نمی‌کنی بین تو کاری پارچه فکری وانجی بینی تو کاری فکر وان فکر خوشی ببیجی لی اگر تو جوان فیر بودی فکری دوید داویالی کلنات ده رفرانس وان هبه داکو ام بزنن که پاشخانه‌ات چیه دخل سر چه آوکریه لی اگر تو چاپکانیه ندی ابد به پلاژیا باندور گرتنا بی داینا چاپکانیه جه مثلا ته لکلنات من خواند وانت تشوف شخلت بر اللي كلنا كتنكر هكذا تشوف كان يعمل الذي اجي عين شفيا هرچن بابتاتا نه يكسر سر بابتا مجي لتا باندورج من ورقتيه هنجي باويك اخلاقي هكذا تناوي من بدي افجبر نابشر اشترى بشر خبطات بمزن دبا هكذا ناوي مايكل تشاتلو خلك بيجا بنر ابراهيم سيدو عفوا مجرى شويه كسين بري خوج خونديه مايكل تشات لامريكا يجي ابراهيم سيدو خوبيان دي خبطاي خونديه جبوك باشتر سر بمجرى هگر او بری تخبیتی با تو مجبوری کل چافکانی یابیتی دال کو ور زانین کو بريجي هن ندن سلبي خباتي خبتينا سلبي بابتي خبتينا لو راه قال دورا ولا زانين وتقز أوي ولا زانين لا قد شكاوى جيتنا يكبري تخبتي بات تقز أوي ولا زانين وهقال دورا ولا زانين مروف دكارة بفكرة كود تجويد زيه شما أيوها بفكرن جبركم مروف نزانا بيتا شما أو نديتيا وهنجي مروف دكارة بفكرة كود تشعبيرين ويد زينة تأناليزا ويد زيه وتدخوازي أناليزاوي بكي أخوة يعني كداخل كي تبخوا خسر كداخل كي داتين تو كدام خدي دركني هنك سنة شافكاني عنددم حمو وهانا هنك سنة شافكاني عنددم لبري شافكاني خو بخاطر دكني داك انجمال كلنا خو بسر يا هر كسي ببخ لبلي هاجر لي كلني بري وان تنبونا
وانی نکاری بویا حاجوی خباته بویا حاجوی بابته جیه از ویا دوباره دکم لیکولینا بری من دکاره قصبه دکاره نبدلی من به لهجر او تو نبویا منی جی ایرو نکاری بویا اف خبات بکره منی نکاری بویا اف لیکولی بکره هنگی قیمتی ویل گوری لیکولینا ممکن بجید به از به اعتبار تا بگرم شکر بکن و اعتبارا لیکولینا که بری خواه کم نکن جبر که بفكروا تم بفكروا او يكون لها بروابه جبركم جانا قبل مرور ما لاخذ دليبيسنا اللي كنا اخوان مرور نافكر روجك ويا ولا دستيخ كاملوف اي مادام وين رجاك او دستيخ قركاوي وحساب جو برسه ونيش شرمي بكم ونيش شرم بك اللي برخو بكم حيران في كارينك نافي ميرك بدو خوجي خلاص كان شو ما بلايك واحد نسي اخوان قد نواجبك كاكل قالك ني ورا نانو خويا وانسرچون قوان يعني حسابش كسيناك هنگه اف شکل که نبونا اخلاقی زانستیه و برز کرنا چاپکانیه بری خواه وکه نبونا اتیک و اخلاقی تی حسبان همو شکلین که من جور بحثا وان کر بوی آرمانجه تین کرن که ین بری خواه تو نبکن و سر کداوان بین اف جی فرمه کتن یا پلاجیای و دزیا زانستیه یعنی اون کارن فکره یکی بکار بین وکه تریسیلی بیجه اون کارن فکره یکی بکار بینن و چاپکانیه ویجی بدن هەگەر و نەدەش خۆ پلاژایە لێون چاکانیاوی بدەژی دەبێ و ئوسول و عادەت بەحساوی بکن وی بێڕێزی کێم نەکن هاکێمانیەک هەیە بێژ وەڵا مایخۆ چای دڤردە خۆ شاش کریە ناوێ vê me hê şaş divîsan diyê kurdî de normal çapkaniyên wa heye me xwasta divir de ser rast bikin pir zelal e Michael jî vê dilê xwe jî tiştî negire lê heger tu bêjî Michael jê fehm nake ji xwe heger jê fehm bikire wê bidît aya ji ber ku jê fehm nake nedîtiye hingî ev dibe bê hurmetî li hem be بفكرك كنت سبيت ومايكل هادو راس ول مايكل واش تربيج بافيم بلكي تجمع زانت تبي اللي تشوف في زماني بحسن منك تشوف في شيء وادي بحسن منك يبقى شغلتي اللي بالخو بكبي جبركم مايكل بجناوي 2 متر كاربيلتك يوم ما دام تنو مايكل وامزانو كنتو كاربي يوم ما دام تنو كاربي وجاغي في قرتيا فالاجي نك درجه بخاطر كرني انجي باخلاقيه زانستي تنه درجه تنه اهري كينجي اهري مزجي عيني باخلاقيه aynı saxtakaniye. Hemû weke hevtune. Seminera duyem ku ez ê behs bikim jî a Pierre Bengozi'ye. Pierre Bengozi direktörü lêkolînan e. Yani serperiştê lêkolînên CNRS'ye. CNRS wek ji bo kesên Tirkiye yani bêje çawa bêje TÜBİTAK yani serokê TÜBİTAKê warê bifikir. Yani navenda lêkolînên zanistî yên akademîk û scientifique yên Fransayê. Her wiha profesör e li Ekol Polîteknîka Parîsî. Ekol Polîteknîk hûn zanin gelek kesên spor û zanistên civakî ji Ekol Polîteknîk derdikin. Konferansek li ser etîk û axlaqê dide sala 2009 tarîxa wê ji nivîsandî 25 meha yekem li Koleja Doktoral ya Üniversiteya Sorbonê konferansek dide. Di wê konferansê wiha dibêje. Divan havanî ku hatiye ji qebûl bikin. Di wê konferansê dibêje rastiya van zexeliyên ku li ser sextekariyên cihana zanistî hatine awikin. Demek dirêj nebûn babeta guftûgoyan. Yani demek dirêj kesî behsa wan nekir. Xelkê xwe jê re ker kir. û ev jî bû sebeba bêdengiya li hember wan. û her wiha sebeba xema ku ji ber wan tê. Ber ku tu xebateyekî bidizî ji wî kesî re bibe xem. Karî serî be bela, karî cihanek jê re bêjin heywan filan keso ji çêkiriye. Ew ji divê îje ew xwe here ispat bike ku nav wî berî wî nivîsandibû. Ev jî dibe xemek edin derdekî. Ya jî mirov mala xwe mirov tiştek nake mirov berxwe dike. Dibêje dibe sebeba xemekê lê ew xem neyên gotin jî her hene. Di nava derdora disiplînekê de jî heye û di nava dezgehên mezin de jî ev hene. Çima ev camêrê ku xwedan qedroyeke gelekî mezin e behsa vê babetê dike ji ber ku wî jî derdora xwe ditiye. Heye ev tişt li zanîngeha Sorbonê jî çê dibe. Gelek kes gir jî hevdû digirin. Em bi Fransî jî wan dibêjin kopînaj yanî heval û hogirtî. Pes ne heval û hogirê xwe din ê ku nej mektebawî veya jî fikrek din pêşve biribe wan kêm dike filan bêvan ji ber wê nava cihana akademîk ya Fransî de jî ev bûne cihê münaqeşeyan van devrên dawî de weke vê konferansa ku du sal berê hatiye kirin. Ev zexelî dibin sedema serêşiyan. Berî her kesî ji bo lêkolînerê xwedan axlaq lewre wan ket daye ku li gorî usul û qaideyan bigihîjin encaminan û paşê dibînin ku di kovarekê an devereke din de lêkolînerên warê wan tiştinan çap dikin bêyî ku çavkaniya wan nîşan bidin.
ev tiştê ku bîstkadin min got ez nîv îronî bi zimanê rojaneyê Kurdî dibêjim, hûn dibînin vaya profesörekî gelekî navdar serokê TÜBİTAK'a Fransî yani. Yani serokê navenda lêkolînên zanistî wî bi xwe jî konferansa xwe de gotiye dibêje ew nebêje jî ev jê re bûye xem. Herçend mirovekî giran be jî behs neke jî dîsa jê re bûye xem ji ber ku wî lêkolînek li gorî usul axlaqê zanistî kirî lê paşê dibîne ku yekî pê wî re hatiye heman babet biriye lêkolîn ji xwe re kovarnan derekê de çap kiriye û behsa wî nehatiye kirin. Hingê ew ê li ber xwe keve bêjî ela ez ew xwazî xebitî çima behsa min nabin. Çima kes xebata min nabînî? Ev jî dibe sedema serêşiyekê pêşî ji bo wî kesê ku berî her kesî xebitiye. İca dibêje ev êş her wiha ji bo kesên wiha ye ku bêusuliyê pêktînin an plajyayê dikin. İşte ev jê girantir. Ana êşa mala êşa ku ez mala xwe dikişînim ez ê xwe bi xwe êşa xwe bikişînim paşê zê ji bîr bikim. Lê belê kesê ku bûye sebeba vê êşê serî wî kare gelekî bêêşe di warê fermî û akademîk de. Xelk wan dax dikin. Binavim paşê nebêjim lawama Ibrahîm Sêdo dibêje em ê xelkê dax bikin. Navay profesörekî Fransîsî dibêje. û ya gelekî mezin a hayê jê hebe. Dibêje xelk wan dax dikin. Êdî mirov guh nadiye bê çi kirine. Mirov guh nadiye bê çi xebatê başî kirine. Bi taybetî jî gava ku feraseta pejirandina wê bêusuliyê bi wan re tune be. Yek were teze dibêje heyran te çima behsa xebata Michael Chait nekiriye. Michael Chait berî te ser vê babetê xebitî ji te tu qebûl nekî. Tu înkar bikî îja ev dibe sebeba êrişên gelekî tûştir. Heger ev axlaq, ev feraseta pejirandina wê bêusuliyê bi te re tune be û tu nikarî bî wê kêmaniyê çareser bikî hingê halê te yaman e. Ji ber ku mirov di kesî de nabihêre cîhana akademîk. Gava ku dizekî zev dikin ve li gorî şeriatê destî wî jê dikin. Li gorî şeriata akademîk û zanîn çi dikin? Kin min cî giş jiyê dikin, wî dax dikin û berdin nava xelkê. Wek berê di nava hin stranên gelîr de digotin digozê poz û guhê te jê kim te berdin nava êlê. Poz û guhê wan jê dikin û wan berdin nava êlê. Eyn bi vî awayî serî. Ev semînera wî ser internetê jî heye, ser YouTubeê dikarinê temaşe bikin. Hûn navî wî binivîsînin Pierre Bengozî, kesê ku ez bim qî îngilîzî jî tê de hebû baş dizanim, nayê bîra min. Lê binerin hûn ê karibin bibînin ku ew jî eyn tişta bêje. Her wiha mesela em behsa zanistiyên civakî dikin wek sosyolojiye û psikolojiye, wêjeye û zimanê filan. Lê mesela Michel Leduc jî eynî psikolojiye ku fizîsyenekî gelekî navdar e. Ev ya xanimeke Michel Leduc profesöreke gelekî navdar e ku berê li sê neresê xebitiye û ji alî xatir ve xatirek pir bilind didinê qada fîzîkê de. Her wiha ji rolek wê din jî heye endama lijneya akademîk ya büroya Fransî ya axlaqê zanistî ye. Yani gava ku daweyek bêkirin ev dawe diçe ber deviyê Michel Leduc. Diçe ber wê lijneyê Michel Leduc jî endama wê lijneyê ye ku şikayetên akademisyenan dinirxîne û derheqîvan de qerar dide. Mafê heye ku akademisyenekî ji zanîngehê bide avêt. Ser diziyê ser plajiyê. Yani ji bo fehm bikin ku ev babeta ku ez dibêjim babetek pir cidî ye. Derheqîvê de mehkeme hene büroyeke taybetî ji bo wê hatiye vekirin ku şikayetek te hebe tu diçî şikayeta xwe wê dirê dikî. Wê jî ser di heman konferansa Sorbonê de ya ser etîk û axlaqê lê belê pêj me piştî mamosteyê berê 28 heyva şeşa sala 2019 wê jî konferansek daye wê konferansê de wiha dibêje. Binavin endama büroya ku ser vî karî dixebite. Dibêje plajya sûcekî mezin e duwarê axlaqê zanistî de ku hem baweriya nava cîhana zanistî dişkîne hem jî nava civakê de gumanê tîne ser mirov. Yani gavayek bibêje Ibrahîm Sêdo ji Michael Chait diziye tu îtibara Ibrahîm Sêdo namînekî. Sivê gava biçe dikanê pakêtek şekil bikire ji dikandar kare kevrekî bavê serî. Yani îtibara wî civakî dişkî. Gelek şiklên vê bêusuliyê hene di nava cîhana akademîk de. Weke nedayîna bi zelalî ya referansa metnên ku ji ber wan hatiye girtin. Yani ez karim metna Michael Chait bikar bînim lê belê referansa bi zelalî nedim wekû guh nedimê. Ev jî bêrêzî ye. Ji vê re jî dibêje plajya. Hûn dibînin Michel Leduc'a berpirsa plajyayê yani berpirsa lijneya ku ser plajyayê dixebite ew bi xwe jî dibêje nedayîna çavkaniyê ya bi awayekî zelal dibe weke plajyayê. Weke gava ku mirov encamên lêkolîneke din dike ya xwe. An jî
ji fikir û ramanên wî îstîfade dike. Yani tu ji fikir û ramanên min îstîfade dikî, lê tu çavkaniya min nadî, ya ji tu xwazî min kêm nîşan bidî. Ev jî di nava çarçoveya plajyayê de weke bêaxlaqî tê hesibandin. û vay hûn dibînin a ku ev gotiye jî mamosteyeke wiha ye ku li ser bêaxlaqiya dixebite û ew ceza li mamosteyan û akademîsyenan dibire. Ji bo ku hûn bizanin mesele çendî cidî ye. Min berê ev nimûne dabû, min behsa Xwedayê Hermes kiribû ku li mîtolojiya Yunanî de behsa wî tê kirin. Hûn zanin Hermes Xwedayê dizan e. Li mîtolojiya Yunanî ya kem de her xweda karekî heye. Xwedayê hawa û erd û ezmanan heye, Xwedayê evînê heye, Xwedayê nizam çi heye, Xwedayê şer heye, Xwedayekî diza jî heye. Ji Hermes Xwedayê dizan û bazirganan e. Ji kurê xwe Otolikos re wiha dibêje. Dibêje ez ê şiyanekê bidim te. Êdî tu kîjan keriyî bixwazî, tu dikarî bidizî. Lê tu çi bidizî, şikr û şemalê wê ê were guhertin. Da ku xwediyê wê ye esil, êdî nikaribe wê nasib bike. Ev fikir pir balam dikşî, ber ku dizên hoste jî hene. Ku sibê tu dawê li wan jî bike wê înkar bike. Lê wedît profesyonek li ser vî warê dixebite, ser axlaqê zanistî dixebite, dibêjin heqî de tu ne, tu dibêjî hayê mijê tu ne. Lê belê axir Otolikosê zîrek yê ku dibe dizekî şarezayê dî, lawê Xwedê ve jî, lawê Hermes e, lawê Xwedê ve jî li ser diziya xwe tê zevkirin. Vê ji bîr nekin, vê mînakê ji bîr nekin. Hermes Xwedê ye, şiyana diziyê dide kurê xwe Otolikos, lê axir lawê Xwedê ve jî li ser wê diziya xwe tê zevkirin. Ev di pirtûkeke ji bo zarokên dibistanê hatiye çêkirin midûr ji wê derê girtiye, Muriel Zak, pirtûka kurê min seydo bû. Yani di dewra karantînayê de me dersa wî malê didayê, li wê derê min xwend, min got Quran ev ji min re baş e kazê bikapî. Îja lê binarin kat Kurdî de mirov li gorî vê babeta bêaxlaqiya zanistî mirov çawa dikare nimûneya wê bide. Min li ser hûn zanin, yani pîsporiya min ser erê serwêjeya Kurdî ye, lê doktoraya xwe min li ser mastera min serwêjeyê bû, lê doktoraya min ser zimannasî. Ser demên Kurdî, sentaks û semantîka Kurdî, hevokên kompleks û demnasiya Kurdî, sistema deman ez xebitî. Gava ku min behsa hevokên kompleks kiriye, aynî van hevokên ku güneş kan yûkuş bikaranîye min aynî hevokên dîsan. Lazim be kesê miraq dikin pere bipirsin, ez ê ji wan re teza xwe ya doktorayê derxim, pelvan derim. Ez ê teza xwe ya doktorayê derxim, ez ê ji we re wê rûpelê bixwînim, hûn ê bibînim ku aynî rûpele. Aynî hevokî. Yani ne ji bergirtina kesekî din, ji bergirtina min e rast rast. Lê belê xwestiye min kêm jî dike. Îja lê binar, çawa bas kiriye. Gotiye ev gotarên zimannasî hate çapkirin, ez bawarîm weşanxana Nûbiharê çapkirin. Lê tabî Hayê Süleyman Çêwîk weşanxana Nûbiharê jî tu ne, nemimkûn haywan jî hebe. Lê kesê ku wê pirtûkê amade dikin, edîtörê wê pirtûkê û güneş kan yûkuş, mafê wan tune ye ku haywan jî tune. Ji ber ku nava çapkaniya wê de navê min heye. Em zanin ku hayê wê jî me heye. Tê de dibêje Celadet Bedirxan û Roger Lescott bêyî ku rave û şîroveyan bike, bi tenê wekû mînak deqên çend nivîskaran ji bo hevokên hevedûdanî dide. Min jî aynî tişt gotiya. Min gotiye Celadet Bedirxan navê vê babetê hildide, lê belê nakeve kurahiya wê ji metnan, ji çend metnên Kurdî nimûneyan dide û derbas dime. Heta min ja min zêdetir jî gotiye. Min gotiye ew beş ji aliyê Celadet Bedirxan ve nehatiye nivîsan. Ew beş ji aliyê Roger Lescott hatiye nivîsan. Ji bo kesê ku min zanim ez bibêjim. Di wê pirtûkê de çarde beşên destpêkê, yani rêzimana Celadet Bedirxan de çarde beşên destpêkê ji aliyê Celadet Bedirxan ve hatiye nivîsan. Beşên din ji çarde û heta bîst û yekê ji aliyê Roger Lescott ve hatine tamam kirin, lê hatine zêde kirin, da ku weke pirtûk bêçap kirin. Bi îhtimaleke pir mezin jî Kamuran Bedirxan jî alîkariya wê kiriye. Lê belê ser navê Celadet Bedirxan û Roger Lescott hatiye çapkirin. Ji xwe ya Roger Lescott ew kesek ku Kamuran Bedirxan aniye Fransayê li zanîngeha Sorbonê bicî kiriye, ji ber ku wî pêşî ew beşê Kurdî vekir. Paşê ba Kamuran Bedirxan kir govere lê bixebite, ji ber ku ez nikarim fîkara alaqadar bim. Kamuran Bedirxan hatû derê bicî bû, hevalê hebû bû. Lê ew tiştê ku min gotiye bi aynî cumleyan, bi aynî hevokan dibînin ku di maqaleya güneş kan yûkuş tê jî heye. Güneş kan yûkuş wiha dewam dike. Samî Tan sala 2011 pirtûka xwe de bihûrgirî ser vê mijarê rawestiyaye. Samî Tan bihûrgirî ser vê mijarê rawestiyaye.
و ابراهیم سیدو ایدوغان 2013 به گوتاره که دریش حول دایه کو بنام حول دایه کو بالی بکشینه سر کمپلکسیا وان جوره هبوکا خوات ابراهیم سیدو نه سال 2013 2006 جبر که تزامن دکترایه ورسیون 2013 که گمان یک دهون دخولیم تنه ورسیونه که یا کردی و یا کردیه یعنی من کرد کریاش بکوی به پرتو رک تزامن 700 روپیه از دکار 700 روپیه ورگه کردی لی نوته من یه درسان خونده کارین به هفت کنه جبو که جوراتا کردی جه استفاده بکه مثلا 2013 وکه پرتو چاکر و دوام دکیجا دبیجه وکدن ارگین اپنگین لسر بکارینین غلط این وان هفو کن راوستیه و جبو بکارینین راست پیش نیازین خود پیشکش کردن سال 2004 نه ارگین اپنگینش مدرسیه جبر که او بکارینین غلط که ارگین اپنگین بحثا وندکه بری ارگین به 7 سالان بحث کرد ارگین جو خبرتان خوندیه و بخواه هاتیج مرا گوتیه که خوندیه لی گوا سال 2014 او مقالاوی او لی کنه و هات چاپ کردن ملی نری کنه و چاپ کنیان ده نافی میتونه لی همو بابتین که ارگین بحث که جو تزامن یا دکترای چیه جو کسین که نزابنه بیجم ارگین اپنگین ماستر آخواه یا زماناسیه لی وزانگه ها روانه کرد که من بخواه دکترا بری ارگین به 6-7 سال لی کربو و ارگین لی بردستی ماموسته من خونده بو بردستی لوران گوستان خونده بو یعنی هایوی ببینه مجبوری جه تزامن هب هنگه گنش کانی کش خوستیه چی بکن خوستیه لیکورنین بری یا خود کم نشان بده دوگمان یک ده من همان جبرگرتنا رئیزمان جرادت بدرخان و راجرلسکو دایه و من همان مرخاندن کریه و هی بدوره من لیکورنا خو یا دکتوره نویسان دیج بکن او 700 روپیه لیکورنا من دکتوره لسر وه بو که انتو نویسان شو مگوتو راجرلسکو نکت یک کورا یا وه بو که از دو خازم لیزیده بکن يعني تزامن يا دكتوره حمود سرديها بوكي شوي تزامن بقشتي بي تشابكانيا فلان شسر درو بلا ويكم يكون برفره لسر بوكي كومبلكسه ما فيت التونيا كنت بيجي حول دايك وبالي بقشتي نسر بي بابتي تلقى بيجي حول دايك بيجي ابراهيم سيدو ايدوغان يكم كسكو لسر بي مجاري لكورين كريا تلقى بيجي حول دايك يعني جربان دي اللي بسرنا كتير سال 2012 جی دو کوورا زنده ده من گوتاره کدن دا چاپ کرد لسر هوکن کمپلکس و رولاتیفان تزامن جی سال 2006 هاتی پاراستن و من پی دکتورا ورکتیه یعنی من 3 جاران اف خبات چاپ کریه و حتی وی چاقی جی کسی بناوامن و جلادت بدرخان و راجرلسکو ده کسی بحثا هوکن کمپلکس نکریه لبلی جنش که پیشتیم چند سالان بخیرام وی خباتی ده حسن وی بابتی ده حسن پیشتیم چند سالان راد بن و دکارن ببیجیم حول دایک و هاوکه افجی به اخلاقی که جای یا گنش کانی کوش دیسا نپرگرانه تنه به حرمتی بحث کریه نخواستیه ببیجه جامعه بری مخبتیه ساعتای خوش برا نبیجه لی ایدی جا خراب جزوانج نشامید مکایل بلبل قال لك کس جوا بیناستکن بری زنیگار توکلی خبتیه و او ریبرا راستویسینه که وقفا مزوپوتامیا یا آواکریه برپرسیوی میکایل بلبله یک برگبرین وقفا مزوپوتامیایی سال 2014 ده گوتارک چاپ کرد او گوتار جالیه زنیگاه بینگوله هات چاپ کرد یعنی او کووارک جالیه زنیگاه بینگوله هات چاپ کرد گوتارا میکایل بلبل جی تیده بود طبعا اون برای بالاوه ده اریز فرانسایی نه لچلو ادرید به هاینجی چیده میکایل بلبل وها گوتیه ویجی توی سر من هبوکن کمپلکس رو لطیفه فلان به وان خبیتیه لهریما مردینه گواکو شبکه زانو کلی کارش خوش بر بدالی چون بری از سر خبیتیه ایجا گوتیه بسازه چه خوش برایم بدزم از پیشی برایم پیس بکن پاش از آخا گوتیه یک جا اگرین به خواته اوکو لسر وی دوکی و وی مجاری خواته که دیرکت نهاتیه کرد هر چند ابراهیم سیدو ایدوغان دو گوتارا خو یاب ناوه هبوکن کمپلکس ده بسترناوه هبوکن رولاتیف بحثا وی مجاری دکجی جگلک آلیانس سینورداره و هر وها نلسر بنگهکی کورپوسیه ایمال میرد جبوک از وی خواته بکن من 100 رومانی کردی خوندنه و من ناوه وان رومانان همویا جی داویا خواته خود نشان دایه و وی چویه مثلا بحثا 2013 دکه بحثا گمان یکی دکه دو گمان یکی ده من همو چاپکنی خودانه من کورپوس خوش نشان دایه و من ناوه 18 رومانان تیده نویسان دیه مگوتیه همو میناکن من جوان 18 رومانان تیم که هر نویسکارک جی حریمه کیه یعنی من 100 رومان خوندنه من میناکن 18 رومانان هبجارتنه و نوا تزاخد بکارانیه مافیت تو نه کتبی بیجی جی گلک آلیان سینورداره
وما فيدا تمي كنت بيجي نسر بنجها كوربسيه بريات تشتي وزانم بيبا كوربس من فيريفانا كنيا إجا فانا رادمن بيجي أوي نسر بنجها كوربسيه كرو جاوا آم نسر بنجها كوربسيه كيبه أزي شو بيبا كوربسيه بيني كل بري من نادي ديك كسي بحث كنيا بحكمين كم كرفان حاول دكو ين بري خدت النبكة ودقلكو أو خواتاكو أو بحثاوي دكجي لسر كوربسيه كبر فرحات يا واك يعني هكذا زعناكو تزامن يا دكتورة يلسر كوربسيه كجلكي فرحات يا ماتك كوربس الجمانية كده هاتيه ديار كريم وأو فيرسيون تاني كورتايكا ومن الجيرانوتا كده جوتيان هاي وجه هبا أف خبات أف ليكولين خباتك برفراترة تزا دكتورة يبو لبالي فيرسيونا ويا نافا برتوكا جماني شكلي كل كريه كوش درسك من هاتيه ورقرتن ومن بخون نني سانديه خون دكارين من يكو درسامه ده من نافيوان جني سانديه ده وان سيكا ساندي ساندنا خون دكارين من جنوتي من يدرسان أو راپور مرا آماده کرنه و دانه من مجی سر راست کریه و خصیه نوا پروتوکول گمانیه کی یعنی درس من جمره نویساندن و خصیه نوا گمانیه کی و من جرلوت ده گوتیه های و جه هبه اولی کولین لیکونه که برفرهتره شسل درو بله تزامن یا دکتورایه لیجبو جواکا کردی مورسیونه که یا کرد کری آماده کرد تا جواک شی استفاده بکن لیبلی مکایل دگل کد دبینه کد من او جرلوت نویساندیه دی ساجی نابجه علا کازی هرم خواتا اصلی بنا خستيه ويش خرب بك بهانه داكو ليكون نامن كين نشان بده كوربس جمانيا كده هاتيه ديارك دبنيا ولا كنا ناف جمانيا كده هاتيه قلتن كو ابابات جبر درسك نيفسكر هاتيه قلتن واف خبات يا اصل لسر كوربسك بالفراتر هاتيه دانين لي درسه ده المانج نبكاراينا كوربسيه دقل فيجي بلبل لخدانني يكو لاصلي خباتي ببرسكو سال 2006 وقت تزا دكتوره يازم نصيحتيه باراستن وبايا رومتا قلكي بلندور كرتيه افجي هنجي نشان دكو شش ماموستا دي باراستنا دكتوره تدا اماده بن شش ماموستا سبورنا اوروبيا اماده بن او بايا بقلكي بلند يعني بايا رومتا بلند ميكائيل بلبل ما في تنيا كو بيجا جقلك عليهم بس سينور دار يعني يا او ماموستا نزانن يا ميكائيل نزانن بس كريك في حد يادش بركو تشتي هرد سري خباتي دي بيجي هدنا اجا ور سراجين بني من قلت لبرد السما مستيمن يجي برد ايديتيا يعني بيشتي مشان صراحه de Portugal navê tîr û armanj de ku ez min qîvî Ramazan alan bi hev re amade kirin dûr de lê Kurdê kirî li ser romaneke Kurdî hewda ye ku xeletî û rastiyan nîşan bide ez ê niha sûretiyê min gotiye zêde nîşanî were li ser romaneke Kurdî hewda ye ku xeletî û rastiyan nîşan bide behsa tevliheviya gihanekên ku û bê kiriye mesela tevliyan dibêjin ez dizanim ku tu çi difikirî ya jî ez dizanim bê tu çi difikirî ez dizanim ka tu çi difikirî ev e ya berî min kesî behs nekiriye من تزاحوا يا دكتورة إذا بحثكرية ومن بيشتوي د كوفارا زندي ده بحثكرية وبيشتوي جي من د برتوكال جومانيك ده بحثاوي كرية وحتى السر إنترنت جهاتية بلاكري أو بارشة كو بحثا كو وبيتي تكرم بحثا هذوك الكومبلكس هي رولاتيف جي كرية شو هذوك الكومبلكس هي رولاتيف هذوك الكومبلكس بابتا الدكتورة يمبو رولاتيف جي أو بابتا كو درسا ميثودولوجيا كندا مجورة بحثكرية كو أز 16 سنة خلتي معي ليه جامل حوضة هيك السرد خبتم حوضة دوين غيرج ما بدزش لبلي جبوفان هردو مجرنجي خباتين بري خو هذا شابكان ياخذ النشان ندانه وندشن وي خباتا ارغين ويل كورنا وليدنا كنا كباش وليدنا رن هاجر ونزانه بن كبرين سيدو بري خبتي هوني بيج يا ارغين خوش خبتي كسي بري ارغين مجال نديتو شو غابا مرو بيبيوغرافيا ارغين بنجدنا مرو تكرروا باوريكو بري ارغين كسي بحث المجال دقل كو هاي مشي هاي ارجيم خوات يجم راغوتيه من تزات اخوان ساعات اخوش ما مستجبر راغوت هاجرت له خازي بخبتي بشياره تزابراين سيدو فينا ومشي شو تزات اخوان جاو تاخذ قالك خوش كليه اما دام تخوان ما في تلت مجارين بدز جبرك تلاوي خداي هر مسجبي از روجك تزاتك وفاي بنا ما اوتوكليكوس بتصير زياوي زفتكر خواتي نشان بدك بريوي كاس السيرفي بابتي نخلتي افجي تاكتيكا بيسكا كسن كان فسك وهاكن سختكاريه كزانستيه وعيبك برمزنا شخو يك جوان سببان او بكو من قبولنا كركو ارجين ورا لليونيفرسيتي فرنسي بخبتا جبركو غافاكو حلقه حكيم تقاويت بو مايكل ويناستك جبركو بهدوره خبت دريمو مايكل ل ينالكوي دي بشر كل ده ما مستوى شناك نوها از ديما بريمو مايكل
حلقات حكيم قواتا قوي تكون مجبور ما مستهيك إنه بكرتها شو ثاني كعفة أجل كوميسيون ده من ديت وي أبدا زي من أرجين هات برمسكني هات برمسكني دوسيا خب بيشكش كل فلان بيوان يعني حش كاست كوميسيون ده أنا اليوم حش كاست كوميسيون ده اللي كوميسيون جمد برسال لكن بربسي بشي كردي أزم أبدا هركز بشي جدا قلت دوسيا فيدا وكي باشن مقاري باشن قلت شو تفكري أنا بدنوي مقولنا قلت شو ما مقول فيها تزك ومرابو مقالة أرجين حاضر كربو نشاني واندا ومقالة أخو نشاني واندا نقول عني بابتها قلت نعم كنا كان بيهلن كل يكي وهاولا زانجاه كفرنسا بخطة وديت بو سبب كو أرجين نكاربك كاريرة كزنستي لفرنسا يبك شما جبركو دزيب إمادن دزي نكارب إجا 2014 أب مقالة شابكر 2018 هات مراجعاتي إنالكو يكر جبوكو بيو ما مستهك لزانجاه ما ماشي وقبول يكر أغاية نريسا أرجين دودا بحث دكا روبال دو سيدو يك دو برتوكا تيرو أرمانج دك بحثا بيدك بنقول فيدير بحثا أولماق دكا يعني دي بيجا ليكري نافدريل جيه بوزيسونا هيمان سادة بجيبكا لو ما دهوكن بليكري بون تدهبن ليكر لداويا تشروكت لداويا هوكتي چل پشت هیمانه که سعدو فلان بیوان او بیر اودون دو وقت ترکیه بجیان او ایزنگ بو جدی بجی اف بویا کل پشتا هروکیه دو کردی دج مثلا بجین او زلامه کی ج کلیل کان حز دکر بو اف بجی هروکه که شاشه مرو دبیر بجی او زلامه کی وهابو کو ج کلیل کان حز دکر اذا من بری تقولتيه يعني من بری قلتيه کو گواکو بوین و هبون و دل کریم جدا جدا لپی هبدو بین داویا هروکه کنتکسته پروبلم دوی هروکه ده ومن أفغوتات بري تشابكرية من 2008 تشابكرية بكردي جيها لي جامير خستية بك آخر يعني عيني بابتا منه بروبلماتيكا منه أناليزا منه أنجام على كلنا منه شيء كريه آخر شخص بروي هنا نهابي بينهم مكايل بيجي بحث كده بيجا وكل كبراهيم سيدو أرجين وبنجين دبيجا نعم وكل كبراهيم سيدو بوتيه وأرجين وبنجين شو بيدسيه لمرو بيا بناوك كا وكو شاوات شو نهب دهات نبكارانيم أدزانم كنت شاغرتي از دخوازم بزانم کاتو شاگرتی آنا ابجی هبو کامله مینا کامله راست اف بابت و اف نزیک تداین و اف انجام جو تزامن یا دکترای هاتیه دسی و پروتوکول گمان یک دجی هی yani اگر کسی کو بجن ام فرانسی نزانم براین چه دوج مرات اشتاد بجه نهار الكرديه بجم من 2013 ده چاپتیه ارگین 2014 ده چاپتیه نه ممکنه که گمان یک ندید اجا اف بشی کرمانجی بو بزازاکی می رسید بزازاکی aynı لوجوي در دورا ارتوغلو مارتوغلي فلان بيبان ما مستهك يعني اللي كنا ركزنا زانم نتيجه altun demir دو كرمانجي زازاكي ده جمله آلوزي يعني هافوكن كومبلكس دو كوفارا فولكلور زمان ده هاتيه çapkırım روبل سيبينج وشيست بنرز نو فرنساوي جديد او بيجي قيوه هاي بيجي تشينبه لي هاي مش هرتشتي دبيجي نه خباتان ره اي ابراهيم سيدو ايدوغاني كبنامه هافوكن آلوز نادو نه هافوكن آلوزه ناوي مقاله من هافوكن كومبلكسه بنامه هافوكن آلوز سبا اناليزو تصديق كرديشي نه جمله يعني حولكو باشو يعني اوج عينو غريش كان دبيجي حولك باشا لا تاي تشيدي نه جمله يعني تدا جان نگيريوتو يعني دبيجي اري حولك باش اللي بالي بحثات تشيدين يعني جلبوا جرين هافوكن كومبلكس نكريه ريو خرج من حرب جلبين هافوكن كومبلكس دانا ويا كان كاس ازمكو دكردي ده جلبين هافوكن كومبلكس نشان دانا اللي بنا ويجي خاصتي بك اخر اري ابراهيم سيدو حولك دايا اللي بالي بحثات تشيدان نكريه جو خد جرا بيشين من الدكتوراه خدا وجمانيه كده تاي تشيدين نه جملهان دايا لو چاوا تيدا جانگرو تو يعني چاوا تخبطم ده چشید جوان جمله انتونه خانم خواستی ببیجه که سیدو حول دایه لتشتک بسر نخستیه آخر وای ازی وی کاری مزن بکم که سیدو خوش گیده کاره بکن يعني تخواده خود سر مره مزن بکن يعني بحثا منه کش خوره بنویسنه کس تناحسه ليه بحثا مدکش برکو زانه ای پیشی ازم و بحثا منه بیجه بنا وی کرلی او جی فهمناک از جی بیتر جی دا بشكرنا كنزيك يامن لبلي بربلاف بكتينا وبحثا شش تشيدين هافوكن آلي كارد كان يعني هافوكن بيرعي كان باش درسك نيا هافوكن كومبلكس هي نوازاني قال كل زي بدي من بحثا يازدا تشيدان كريا بفكر من حرف تشيدين دس بيك دانينا نوان حرف تشيدان ده بنبشي من فكرنا دبن يازدا
جلبين هبوكن كومبلكس لي خانمي نخستي ببينا لورا اوجي كوما زانينغا ارتوكليه ده وخيايا كل ورا جروبك عجيب لأبوار إذا نبي خدنا ما دام أو زانينغا ارتوكلينا أم جوارا بيجي مكان صاحبي قلدي مكان صاحبي قلدي يعني دي هركز شاباده في خزانه دي هركز بوزنا بي خو بزانه جبركو از تجارج بيناكم بكي تشرم دزيا وكي تشب نيلي سمي بوتيه روي ورز دستي خكرش ملقش ردا يسر ملي كي بيدا كس ابيجي حوالي منه اجيجي حزدك لي ويجي اوج قيب برباي ارتقلي كتير بيستو ششي غلانا 2020 سر مال برا ديارنامه غوتارك بلاكش اوج بحثا هاوكن ريلاتيف وكو وكا وبي فلان بيوان وقالوا بحثا والسمك إذا طبيعي أوجي نكار خوش من خلاص بك إذا مجبور يتشي بك مجبور ببيجك إبراهيم سيدون نزانه دبيجة أم دبينم كو في استراتيجية نهجتية كل كرين كشاندي conjugated يعني جبو خل بزانه كوي ومران بإنجليزي جيم بيوان زانه أم دبينم كو في استراتيجية إذا جامعة كمينا مايكل تشال جمروف به ومروف قراتيا خسر زداينا زمانا بك براسي عيب يعني أز بخو بين زمانا زانم لمران آران conjugated يعني اللي كراكو هاتيه كشاندي بإنجليزي ديدل شما بإنجليزي ديدل سرمال براك كودي ما أوف عملك أم دبينم كو في استراتيجية نهجتية كو دولي كرين كشاندي لدو هبين شخو بها هيبوتزا منها أز دكتور ياخودا سرخبتي مشخو جهر سي زمان ناسين كرمانج أيدوغان أوبنجين وبلبل كل سر هاوكين كومبلكس نفيسينا أفشاش وان لسر هاوكين كومبلكس نفيسينا وان لسر خباطة من نفيسينا بركو وان تشتكي نولي زيدا نكري لسر هاوكين كومبلكس نفيسينا تو كسي نغوتيا كو شاشية دو كرمانجي دا دولي كرين كشاندي دو هردو بين هاي مال ميرات ما نمغوتيا مادام تو ناوي مددي تو نكاري درواسر شوية ببختي جامدكي نتني خباطة مكين كيجا ببختي هذاك من قوتيا حيران من قوتيا قواكو دولي كريم فيها ويبين باهبدو بالطايبة تيجي بون وهبون بين بشتالي كراكدين بروبلامك كده حتى بالبل ديار كريكو أبنش عشية بنار اللي بالي أيضا دي بيجاكو دماكو دو هفوكين كشان دي تيم باهب مروف باندورا زماني بياني خستك إيباي مقوتيا مادام مقوتيا وفاي تبخد بيجاكو مقوتيا شما تدو بيجينا قوتيا يعني تدخوازي خد برمرة الدركة بتجو سري خد بنشان جيم در تدو بيج لورو أجي بيدرام أم زو راست لكاراينين ورنگ نايم لناف كلمانجي آخيوان ودياركو جو فونكسيون في استراتيجية جي جوهرتني يجي أوكو ريل بربية كي بيكرتين إلكا تمام تشري بيجيان من بري أتشغوتنا شوي تشوية لكولينا من özetavi kurtaya ve derxtiye tuşkura daki makale ta bahsa mekayil bilbijikri bahsa ergino penjikri Türkiye axwa li ab amina şxumu gotiye Umran ara her wa devam dik dibêje Aydoğan û Öpengîn û Bilbil bi yekdengî dipejirînin ku şaşiyeke rêzimaniye lêkera bûnê ya kişandî piştî lêkereke din a kişandî were em bi yekdengî napejirînin ev amine ergîn Öpengîn Mekayil Bilbil ji nediziye ji ber ku ne mimkun ew lê rast bûn مادام أستوان هبوكو لفي مسألة راس بهاتنا وبيدر خستنا شو ما بري من خبتي أوجد عمري بدنا هو الدورة مدرسة خبتنا لبندمان خدام بندمكو از آخر شابكم وبيش يرى من شابكم جدو حزارو ششان حتى 2013 كسي بحسابي مجاري نكش 2013 ده برتقام شابكو هند بينين بيش يبسالة كيارجين دركت بيش يبدو سالاجي كاين بالبلدر يعني بروبلم ده تيم عليك خدامون بندك يك تشتكي بيجي وما حبوبين جروب وخبار يستر شو ما جبرك قادك دستيوان ده او قادجي قادك اكاديميك والباكور بو وابراهيم سيدوجي نل باكور بو وبيتك تشونو هاتناوي باكورجي بيتك بروبلم بو نوا سياسه ومياسه ومالباتي فلان بيبان قوتن هاي جيتنا بكامل طلاني بس بيتك لافشاشي قادان اللي سينا كردي ده قالك بربلاغه اري ماجي قلت بشخن ونكجان روماني مالبري كتابه وكن دكارب حساني في شاشي ميجي بوتي حتى مغودي برتوكيمي بريدجي افشاشي هنا جبركم ما كسي بكردي پروردهی ندیدیه من پرتوکاخوی گمان ده گوتیه مگوتیه اری آنات بحثوان شاشیا دکم یونی ببیجن اری سیدو ده آته ده جهریه ما کسی بکردی پروردهی ندیدو جبروید پرتوکیمه پیشین ده ببینه به افشاشی ده هبن حتی کتاب زمانات و زمانات هم ده جی افشاشی اری ماجی گوتیه شوان من بخوا گوتیه آمه ده جهریه Aydoğan و Öpengin diyar dikin ku ev cüre galeti jiber mentıqa Türkiye u vergara Türkiye de qawme eri rast
او منطقه تركي سرمشيه راسته لي ورقري في كتابي بحث كتابك شو الماني ورقرانديه كتاب جو الماني ورقرانديه اللي دي ساجي افشار شكليه هاجر ايدوغان و اوبنجين حق بن نخو ورقراش تركي اديكاتيه سري كردنا وش زماني ورقري بكجي بيشيه سري خد ورقرين تركي يا راسته شو مجي اقول دي تشي اللي بيجي يعني فكري من جنوب الشلو بكري اجا شويه برتقال من قلت يا بنات برتقالي دشي البابتها ادغمان يكا ابراهيم سيدو ده هذوك اول اغو ترى بنابي هن بسكريكين ورقريت كرمانجيه دبين دمجارن كوزانسيه بيويز دكنده اموهافر بونكو يعني افهموا كم اجا عمران لزيد دبجا جبري شاشيه جراماتيك جهلا سمانتيك جي افهموا كراسي كرمانجي ده اسير به يعني دبجا ابراهيم سيدو ايدوغان زمان كرمانجي غلط بكارتينه اجا قاسي تاي بوريس تاي بوريس سري عمران وبكايل بلبل من سرخ زمان كردی ایشان دیه اجا اوه هین رابن کمانیه من ایشان بدن پروبلم وزان برده چی اون پروی می دبینی بکردی پیدا که من اف پر برتاوی سپینه کریه گاوا که لازم بو شخوازی دربیش بشاجی خم برا زانه بو که اجدسته خوشی نخراب جبری شاشیا گراماتیک جهلا سمانتیک و جهلا روت کلاسی کمان ده آسیده به نویسکر کاری بو بنا نویسکار کاری بو بهستانی بو گوته انا یکی که توان گیری زانه تیوان درسان دیده من اف جمرد به ایشکم برياتي بيت بيجي نيفسكير كاريبو ياجي نيفسكاري كاريبو وتي نيفسكار كاريبو بهساني بغوتا دمجار زانستي ده كان هفوكي في حالي سر راس بنا في حالي ان نزانه تشفمينانه تشنيره تشميه في حالي يان دي حالي يان دي حالي بشكل دي عمران بيشي فانت شانزلاوكي الدوام هفوكي ده تفهم كل فلان بيبان برسري موديفيه دك موديفيها مزامشي يعني دوغهارينا لين جامعه دلغاق بيجي دوغهارينا دوخازه بيجي موديفيه دك يعني انجليزي زام دوغهاريش فلان بيبان في بير ام فيج نو فيسال بكون هذا بيجي ام وافر بنكو دمجارين كوزانسي بيويز دكنده لو ما ام استراتيجيه بيش بنا فلان بيبان تطبيق بكن او مجارين كوزانسي بيويز دكن ام وافر بنكو دوان ده لبله هبوب في اوش تسر راسكرم دوان مجاران ده كوزانسي بيويز دكن ام وافر بنكو اجا وزانن التخطيق سر راسكرنا عمران اران امنه البرتقالي جمان ده مغوتيه رنديرا عشاركي وها وان في مجاري فلان بيوان جبوس تراس كرنا هافوكن رولاتيف جبوس تراس كرنا شاشيان وكريا كتشارسريه ام دكارين بيشتيار يعني من افريا تشارسريه بيشتيار كليش عمران غاواكم رو دبدا ويجا ملاكي مروج آياتاوي ويريش ويناك مروج دشي شاشيه كدن بيدا اجا يا كي يا هل راسته عمران آران دو گوتارا خويا ظالم آيده سال 2004 چاپلیه اجبارا دودیه ده هواکن وها نویسان دبون که همان پرسکری کلیشان یعنی او تشاکو دیبیجی جم ابراهیم سیدو شاشه او جی شاش بکارتیم دیبیجی شاشیا گراماتیک و سمانتیک من چی نویسان دی رو پس سیدو شازده او وی بخو نویسان دی گوتیه سعید شرقی دشبینه صحنه که کل رولین الاستقبالان بری دیار به اجیاوی راست گرک وهابه سعید شرقی دشبینه صحنه که وهاکو رولين الاستقبالان تيدا بري ديار نورمال بي وهاب نفسي د چارچوبه که اورينتاليست ده فلان بيبان ازي بشي درباس بكو ام نمونه كار مجاري بربلا بكني باشي هاجرهم خوازه جوار بشي بسر كومي جبوكو هم بنفرهي شخور يكورون الميناكي بيجينا افايا من فكره سورتي و بلاويج كشانديه كو مثلا بيجي خو برياويجي براي بيچوك جبر خوندنا بتوكه او بغلي كرناج باغي خوره تهديد دكر او بغلي كرناج باغي خوره تهديد دكر بيجي او بوي غلي تهديد دكر كوش باغي خوره ياجي او تهديد دكر كو غلي ويج باغي خوره يعني عمران جنزان عمران تشتي كنت نزان في خلقينك و بفياوي من نمونيوي يكو نشان دانه خم بخوتي يكو ابغلتي الجمع حمويان هي وبريكو عمران غلطيا من نشان بدن من قوتيا اب ايتا من هي لبلي من بخوجي بروتوكي خدا هاي مش في قاعده تنبو لي از سرخبتين از جيشتو في عقلي وازانم كنت كنت ده ابغلتيها الجمع حمويان ابغلتيها دبي ام خفيري يمكن لي من نشان دايا كنت دبي ام خفيري يمكن عمران خدا فيري يعني تشيا ام دبينم كو غنيش كان خستيه تشابديا خلك بكيا خو وببختيام كان ام دبينم كو ميكائيل بلبل يكو ريبرا راسني سينه دنيسين او قاسيزانه ريبرا راسني سينه دنيسين لسه همان مجاري خبتيه
لجبوك نبيجا من جيكي دين سود ورقرتيا قوتيا ياوي قلسة ونباشر لي نقوتيا بيتش مع قلسة تبي لو درسا ميثودولوجيا كم دم قلت هر تشتاكو تقوت دبيتو السبب عيوبيش تقوت روماني ممتوزون باشن دبيتو بيجي باشيش قوت تشيا روماني ممتوزون نباشن دبيتو بيجي الغوري تش نباشن الغوري تشبي باي نباشن ميجي قوتيا يا براين سيدو نباشن شما نباشن نشاني ما بدنش خوش تفسير ببين نشان ندايه بسرد روی خورش که گاوا کدی بیجه کو نسر کورپوسه یکم خباتا لیکو نازم ناسی کسر کورپوسه که هاتی آواکن آمنه بلا کس کسری منه ام دبینن کو ارگین اوپنگیجی سر مجارک وها خبتیه کو خلق بری وی سر خبتیه لبلی وی نخواستیه ببیجه من جوی سود ورکتیه و ناوی ویجی نوا چاپکانی انده نداره دگل کو ام دزانم کو وی او خبات خوندیه عمران آران جوخه دلیلا في دزير ده عمران آران دي بيجا إبراهيم سيدو و أرجينو بنجين و ميكائيل بلبل هر سيجي همان تشي بيجن خير لا ما هر سيجي همان تشي بيجن ما بابي ما يكا ما مدخونا رشدة دي تبو خير ما عيني خون ديت تو معنى بيا كيجي كستندية إيه مادام باواي كرونولوجيك مبري وان شكلية وان شخرة بريا بدنا أز بكند بيجن وزانم مسألة شيء كوميكي بركوميكي يعني جهانا akademik ya Avrupa'yı da gavat işte kuhabe kırıtını ve teneka buhamek. Civata kurdi muhabim parti bardağı. Ki dibeje enel civata bir jinavi bardağı. Aynı mesele bir çekiyor. İcazber kadınlar bakıyorum. Bana şu kadar için şu. Netice altın devir avakı zazakin insan diyeceği. Khasiye yem beri xo kem nişan bide o avjoriye xoruştuk. Dibeje dibeje İbrahim Seydo celebin havoki kompleks nişan ne daya. Mal mirat, malat tenekir. Miyazda celeb nişandan. Yani jibok bebe nişan daya gerek çanda nişan. Teşeş nişandan mı yazdı nişandan. Çoğam nişan ne dair. Yani nedeni nezanine her vaha be ahlaki, be usulü, be edebi iştik. Şöyle peyvim çuna bu hevan. Parçan kesal dersim tamaşa kırgun. Yalan evlum ne davu çubuğun gotu. Umran aran rast encamal lekolini xalke jnu ve peyda kriye u kriye ya. Juha metim gotiye ku zanina relatifan navac ve kamede keme u mesebebi ve gotine. لعمران آرام دیگر که انجام و چالدویین ما جی انجام و چالدویین ما استفاده کریه خواستی رولاتیفه که نوا گوتارام کار بینه و که غلطی نشان بده. لو رد خوازه بیجه از جوی زاناترم. یعنی خوازه بیجه از إبراهيم سيدو زاناتر. لکنیم رو بخیر. من قد نقول ياكل تكستين من يهري راست. جوخه لجل حموني لسكاران اف غلطي هنا. لولا ما كسي فورماسيونا زمان ناسيه كودي ندتو. بناوا كردين با كرده يه كم كتشويه فورماسيونا زمان ناسيه تي از. هون بسيامه دبش. يعني اي بهم بي ادبيتك. ما كسي فورماسيونا زمان ناسيه كودي ندتو هنجي درفتيما افبون. جبرويه امسل في مجال دخبتين. ديان عمران آران دجی مروف دکار غلطیان ببینه. لیهل بجارتنا مینا کانجی به مقصده. که نشانان زیگتداین و هلوستا نینی آن جبری نشان دستیمه. کمانیان ببیجه. لی به وجدانیان نکه. لی کلینر و زانسته خودان اخلاق به هلوستا خواه یال همبر لی کلینرین دم و تناس کر. مروف یان جوان سوده وردگره. یان وان دکوجه. یان وان تونه ده حسبینه و چالدوین وان تزه. هەگەر مرۆڤ بەڕێزگرتن و بدەلیلان بە بەحساوان نەکە بێ عوسولی و بێ ئەخلاقی یعنی بێ ئەدەبیە ئیجا چما بەحسا لێ بژارێ دوێ بێکر ئەم ملەتێکی بندەست و vê bindestiyê bandor bi karayîna zimanê kurdî jî kiriye bindestî sedema nexweşiyên giyaniyê jî do wedî dersa mamoste profesör doktor Jan İlhan Kızılhan de bindestiya Kurdan u travmayên wan yên civakî bê karî bû çi sebeb nîşan bide yekê ew dest nîşan kir. Bindestî sedema nexweşiyên giraniyê jî ku frustrasyon di serî dide. Frustrasyon çi ye? Gava ku tu xwe negihîne tiştekî û ew ji te re bibe kul. Îja tu dibî yekî cir nexweş, gava tu karekî dikî, tu hema dev serê xelkê dikî, yek ji te re dibêje merheba tu dibêje merheba te nava çavê te. Yani mirov newê li silavê bide. Tu dibî yekî wiha ku hema mirov xwe nedîtin gelata baştir e. û tu hema şerê xelkê dikî û fikrek taze jî fikrek nû jî cem te tune. Lê tu xweşxelkê zanatir dihesibînî. Tu dibêjî ku tu gelekî zanayî lê xelk qîmetê te nizanin. Filan bê wan vir divê de em ji vê re dibêjin frustrasyon. Yani kulî wî gelek. Ji ew kul li zimanê wan, tevgerê wan, kirinê wan, hişê wan, mejiyê wan, mentalîte wan dixe. Ew peyva frustrasyon peyvek Ewropî ye.
من بينها كان صار مقالات في الانسان دو جا كل فرستراسيون يعني بروي او بي سبي غابا بي فرستراسيون بيس زانب ابراهيم سيدو او بيوانيه كل براي وجه جبر في فرستراسيون مرو ببلندي هم تاين خدنا مرو نزانه قدري كسين بري خود بگه ومرو دبني رتم بيامين سوبليمينال ده يعني مرو دخوازه های جوات جه هبه کو مرو جه کلین زانتره ومرو بيامين سوبليمينال دوان كو نشانا في نخوشيا بيسكه لولا ارمان جه اوكو يبري وان اخر ببينكو وان بحثاوي نكريه يعني دخوازم كو ابراهيم سيدو زانبه كو عمران وارجين وميكائيل خوستنا بيرمك الزانم تمام بيحسن ايه تمام ولا ونشبك يجي ونكاب سربك مثلا وانا بلي ما ديت وام دخوازم كو اوجي جوينا خوشيا رزقار ببين يعني چه اليكاريش دستين بز آمادن بريواني بسيكولوجا ازي بدم لي بلا خوجينا خوشيا رزقار بكش بكل السلام اللي مدبن بلا لو ما ام بحثاوان دكن جبر فيا كل بحثاوان داو كان ببيجن ارمانجات افبو تمام من دي البيامات قلت بلا دلي ترحت منها ايدي ده هرمالي خوش كراكه باش بص بيت وكي سانك نورمال تبدا مروف دكاره لي كولنري اكاديميك به مروف دكاره زانابه مروف دكاره فيلوزوف به لهجر دقياني مروف ده نخوشين جبر بندستيه تشارسر نبوبن لي كولنا مروفيجي دبوينه فرستراسيوني كمروف دكاره تحليل بسيكوباثولوجيك السبب بروبلما عمرانجي ميكائيلجي وارجيجي مخالو بروبلما بسيكياتريك يعني دبي سروان تحليل بسيكوباثولوجيك بكرن داو كمروف هم بك كاتشما بحثا ببابتي لسرد زيا اكاديميك جهان اكاديميك ده دبي مروف تشافكانيان بزلالي بده لولا هرجي برغرتن دي روجك تقز ولدت جبي لك دي تقز ولدت ونكار بشير من سال 2005 ده دروجنامه پیام کرد کل آلمانی چاپته بود من گوتیه که رومان شوان کرد عربی شمو نه ورسیون اورجیناله ورسیون کوی دین هيا ام ورسیون غلط تخینه پیش یه هفته که ایمیل جمرهات و حیران انت تشتكي وها گوتیه با ورسیون اورجینال جمنه ملين ری ورسیون اورجینال ج بتوخانه باجار یروانی هاتیه باجار یروانی هاتیه لیبل های کسی جتون ایکو های وانجه هبه وشارتنه مثلا رابو من الجامعة يقول هلا جمرة بشينا جمرة شانت أو تدرج نهاتي تشابكن جمرة شانت ومرابو فوتوكوبيا يشكل من خلكي بلاكر بيجي من خلكي بلاكر هر كسي يقول أوه بابا بيدا كريه لي بالي تاريخ وكرونولوجي نكار بين بعض هر كس زانكم صار 2005 ده بلي بصالان من بحسابي بابا تكر وبيشتي بحفتة كيجي من قطارة كده نبيسان من قط حفتة بهوري من قطارة نبيسان بو لمالا نظامتين الشيء آوا هاي نجي شكل فيرسيون اصلي جميع من الريوج ده وهي جمره شانديه من اودايه برهف الفاباي وهاي يعني من سنه 2005 بحثا بمجالك كسيك ايروج درك من بيج ولا من بيداكر يعني السبي خلقوا وانقلك بيشي يوان قولا من بروفيسور فرانسي لقوت يوان ضاغبك وفكرك ان تشافديريا لي كولينا كبري خويا جبو افكرنا فكره خويا بكار اني به دفيهون وي فكري بزلالي ديال بكن وخاطري هر لي كنا بري خو بدني قالكم روب بحثا لي كونين بري خو بك دفيم روب برازيل الهمبر والنكا بابتا شوازا سركسين بري مروف دليل اخلاقك شوازا كازيج بو مايكل تشايلد بكاربين قالكم بحثا بكن دليل اخلاقي منه بادبك بن ازيب بادبي بحثا بك از مروفك خدام برنسيب وخدام اخلاق بن ازيب اخلاق بحثا بك يعني از لغوري چته من خاندن لغوري وي به از چاوا نزیک خلقی ده به از به چه هلوسته بحثا کسیم بری خودک لغوری و اخلاقی مکاربی بی دبکو کمانیا یم بریم رو هبه دبکو کمانیا ابراهیم سیدو هبه حقیقت هیچ بحث بکی دبکو کمانیا مایکل چایته حقیقت من از بحث بکی چون مایکل بریم خبتیه اف چند سال میرم سب خبته لولا او یم بریم روفن خب خیراوی از بحثیام بخیراوی از السربی بابتی بخبتی ما دبکو زیرو راو مجرد بدرخان و راجل لسکو پیس بکی ونبيج نحددها نورا شو ما ونبيج نحددها جبركم جهادات بدخان ايروبيا رفرنس لسبب ابراهيم سيدو برفرنس ونجبك خلكو تشجع مبلا نعران ربيجي جاكين ربيجي وشعر ونبيج نحددها نمج بولا مروب برفرنس برمز نجبوكم نوش خلكي ربيجي نحددها من اللي كورينا كريا از مروبكي قدنا ناس كريب بمشي
از لکولنرکی سوک جیبم من لکولنر کریه تا بحثا تلسل لکولنر مخاوا کربه تو مجبور بحثان بکی جبر که از بوم رفرانسات ایدی یعنی تلگوری آمن آخو چکریه تو نکارش ببدیسی وقت مگوت دبکو یم بریم مروف کمانیان هبه لیدوی مروف به دلیل بحثا وان کمانیان بکه مثلا جنی که گوتی نه گو برایم سیدو اره بحث کریه لیبره بحثا چشیدان نکریه که دلیل خوبی نه دلیل مد پرتوکال خود یاده چشید نشان دانه اینا می ترازیل بکن قوام تزد نه بحکمین بیکو کولسکین با آرگومنت و دلیل نشان بده تق نشان بده خلاص لیکولین سر لیکولین هم دکارن زیده بکن و زانین الکورتر ببین او نابه کیمانیا لیکولین بریم رو قوات و زانین همون کورتر ببین خورتر بکی عفر مشتبه لید شما ویج مرا دکه کیمانی تو بخیرام سر بخبتیه بخیرام های تجربه مجاری چی بویه و تو بخوید لیکولین خود بحث دکه عمران تو بيجيب خلال ابراهيم سيدو هاي مجي تشويه يتشوف ابراهيم سيدو كم ديك يوجا بيشي زانه بخاطرين بده مروف دي هاج فيها لولا قايدين في بردواميه وكرنا زانستيجي هنا واتيك واخلاق كي كان تو كاريس المجاري من دوام بكي لاخلاق دي ده اصول كويه جبر بي اي بكو مروف تشافكانيين خو بزلالي وبرزقرتنين ندى دبيتو بزلالي بدي دبيتو ريزيل بوام بكي خاطرهم بكي جيراجي بكورتي دي بيجين دزي كقلق رين دي دزي هنا دي جهانا أكاديميك دا أي بكا جي مازن ترجي أوكو مروف فكرين هنا ندن وكا ياخو نشان بدا هنجي وكاكو كسكي بري مروفيل سرفي بابتي نخبتي بها مروف خجوان را كردك قوه نادوان دي شافكانيان دي جي مروف نابيوان ناده أرمان جي أوكو ببيجه برب من تعدايكو أز بزانمكو يك بري من سرفي خبتيه يعني ما فهمتش جبو عمرانجي أرجينجي وميكائيل بالبلجي هبونا إبراهيم سيدو وكمرنا وانا يعني فقيرة كل ناكم شناو روجك يكي اللي كنا لك كده از ناوي ندم شو بكون بيناس لكن ويلا كنا تشتركوا بيجي قلت شو هذا بيجي ويا شوف كده جبرت خلاص نار سيدو ما تبلاي بقول ويلا هاي مش تتوني كنت جبر تخاز جبر خلاص قوم تشتر فيسبوك بلوكا كريج اجبرت ما اجت خلصنا بقول بري هرتشتي بيزانه ببلد نظامات زلال من هواتيا فيسبوك ايش تنقصت تجبو خاصيه وتاز بلوكا كريمه هاي مش تجتنا يا بتركيز بيجون مش جيتشياكي خيدي هاي تشي جي نوي بقول كل تدخل مالا خط المرشدك هاي مش تتنا يا وتنادروا جواب مش ده لأد السريده بوما عجوبيه بوما جنوار فكل شويه كده خلك جربتي براين سيدو هاي السريه مجرد خلته والسريه بوما بلا أجرب بما كل يعني أنا جلستي عمران وأرجين وميكائيل وري قاتلة كبير ويبيج حيرة مش تبرها إبراهيم سيدو بكو جماجي خلاص جبركو هبونا من لبيشيان أصلا حتى كو أساق بيجي أو نكان ببن تكو عيد فيها كل دي بيج شوار أرمان جوان أوكو ببيج برب ما تعدى يكي وها بري مسر خبتين لو ما وكا كل يكولنا بري بيتنا بتعبقها نافي في فرستراسيون وحسوبية جبرك جوان خوشكتر مجي خير دردوان او ياجي برچاب كامج اوان خوشكتر يا شكلامج اوان خوشكتر تشتك تيده هي لاز نظام شيء هاي مجموعه تنو من قبل فيسيون خندو هاي مجموعه شيء وحوالتها مجموعه تنو يا ازو ميكائيل بالبيت يعني ناخذ بك جارك يا تجار من حضر قهوه نواجفه كده بخالب ازو ناس هناك نظام شيء ديوان مراحل خوياي الجوان درد نوان بمراحل ياجي مروج تعدرين اللي كلنا كدن جخره فكران اوادك وكاكو مروف خديه ويلي كوليني بقى مروف لي كلنا كنود اللي بيسنا افجي ريا كد زياره مياريه كو جيران بيجن بلاجيا اف بلاجيا كوهايا كو بزاناتي وكونتي تكرن يعني تو بحساوي ذكي لي تو ميناك نود لي فلان بما تو لي كلنا كنود اللي بيسني وكو تا جو خوشتني بيسان جو خوشتني بيسان بلاجيا كونتي وزاناتي يعني لي دي ساجي افتقستيت انا مقوت لي ازنبي جبجي ده سال شنو يك دوي رابع سنه بوك كومبلكس وخدتي بيجي لا بناقشه فكرين ابراهيم سيدو دوباره كنا وكا فورما كبيع اصوليه وبين الخيه بيرزيه تين الخندق يا جواجي خربت الحياه بتشكرن انكن كنا كسين بريخه ارمان جاوي اوكو ببيجن اجي هما واجي تزانتر سدماوي فرستراسيونا كورچويه يعني فرستراسيونا يجي فرستراسيونا كورچويه نكو دخازه من نبينا يجا دخازه بيجي عليه استدبيم ليش تزانت تمشي يعني في فانا حمو ازم بروبليم وان ابك
درمان وی نخوشی مخابط بینه yani dawya wan dînbûne yani ji ku nikarin bibin însanên normal gava ku bindestî û frustrasyon û bêaxlaqî tên cem hevdû hingê nexweşî jî girantir dibe û peydakirina çare an dermanekî jî zehmettir dibe lewre nexweşî êdî zêde kûçûye û çare jî renîne ji ber wê ye ku kesên wiha qada zanistî de tukaran peyda nakin min ergîn bêkar e Mikail Bilbil bêkar e nikarin têke miqaleke zanistî lewre pîvan û bingehê van karên akademîk û zanistî etîk û axlaqe ku gelek kes dikarin zûj bîr bikin û tu zûj bîr bikî sibê yekî buhayî jî heye wê bite behese tu ketî karekî akademî jî zanîngehekê dixebitî jî wê te jê baş ê mijmir bû Siûd erkîn hat ber min diziya min kiribû hat ber min sekî got jiya naxwazim û çû mewşin lê bîreke zanistî jî heye dizane bê kê ji kê biriye kî ketiye nav razên kê hayê her kesî ji her tiştî heye kî diziya xwe vedişîre kî bi genfizkî an konetî tevgeriyaye hayê her kesî jê çê dibe bila veya tim di guhê we de ji we re bibe guhar zane bin û ser mijarekê xebitîn û nikarin veşêrin ev ê sibê bi we bihesin nehêlin xelk bi we behis û eyba we eşkere bikin roj vexe pêşî navê her kesî bêjin û bêrêzî û bêersûliyê nekin ji ber ku bîra zanistî her tiştî dibîne û ji bîr nake xwedê mezin e û dilovan e gunehê tobekaran efû dike wek ewî profesorê Fransî gotibû heger ew feraset tê de hebe ku kêmaniya xwe bibîne û wê kêmaniyê çareser bike aferin jê re lê heger na em ê wî dax bikin ji ber ku xwedê heqê kesî ji kesî re nahêle lê berî ku bigê ji cem xwedê di qada akademîk de pêşî birêtawî dibiran kê lê ku nême ji xwe re birine min numûna veya dabû min ser Celadet Bedirxan û hawarê gelek gotar çapkirine û rojê min ji we re got heft gotar çapkirine ku yek ji wan jî bavetan nasnavên Celadet Bedirxan bû ku agahiyên çewt an şolî li ser wî hebû yekî agahiyê min weke yên xwe bikaranî heta min dît ku heman gotara min ji nû venivîsandiye û ser navê xwe çap jî kiriye min berê behsa veya kirim ew gotara min kovara zendê de sala 2009 hatiye çapkirin û di guman duduyê de jî sala 2004 dîsa hatiye çapkirin lê camêr dîsa jî biriye ji xwe re biriye yanî gotî hey kes pê nahesib Kurdî ye yekî Kurd e ji xwe re nivîsandî nalel dewbavî ve nelas ji xwe hayê wî jê çê nabe lê nizanî ku hayê min ji her tiştî heye ku ew her tiştî dibîne bila tu zanibî gava ku min jê pirsî camêr got ku pir kêfa ji wê babetê re hatiye lew me xwestiye ji nû ve binivîsîne nivîsên wî yên bi vî awayî hê jî ser malperan peyda dibin û digel ku agahiyê min bi kar tîne jî referansa lêkolîna min nabe da ku mirov nizanibe bê wî ew zanî ji ku peyda kiriye armanc ew e ku xelk bibêjin qey wî ew lêkolîn kiriye lê belê nizane ku kovara hawarê pêncû heft hejmar çapbûne ne çel û heft ku gotara xwe de dibêje çel û heft hejmarên hawarê çapbûne wey navî dû re xuya dibe mûbîn alvê derê dibêje beşê duduya jêrê dibêje çel û heft hejmarên hawarê derketine nizane feqî hawar pêncû heft hejmarê ji pesîk nizane nizbêj navên ku Celadet Bedirxan bikarayîne ji vê derê nivîsandine şûpeleyekan de lê sûretê Kamran Bedirxan bikarayîne yanî nizane dew û şorbe tev li her kirê gotiye bû mast nizane ku hê dew ji mêz çê dibe şorbe ji nîskan çê dibe û nizane ku mirov her duya tev li hev nake hayî jê tune mesela yek din jî ku civata Tirkî tê naskirin pirtûkek hat çapkirin qey sala 2010 bû Kürt romanı bir el kitabı li ser romana bidî pirtûkek hat çapkirin Özlem Galip û Abidîn Parıltı bi hev re çapkirin lîsteya romanên kurmancî xebateke destpêkeke tezamî bû da ku korpûsalê ku nexwe amade bikin lê diyar ku cem xelkê tiştekî nedîtî bû zêr û jwan her kesî xwe avêt ser du kesan min dît ser navê xwe çapkirine ez jî sala 2004 ve wê lîsteyê çap dikim her carê jî min nû kiriye 2007 de min dîsa çap kiriye 2010 de min dîsa çap kiriye filan carê min nû kiriye û çap kiriye piştî ömrê her kesî kiriye xwe min dev jê berda yanî êdî min terkavê kir jî evane terkavê nakin ji ber ku nizan lê tabî nizanim ku ez ji wan pîçtirim Özlem Galip û Abidîn Parıltı ew lîste kiriya xwe Parıltı di hevpeyvîneke xwe de digot ev lîste cara yekem di pirtûkame de tê çapkirin weke ku ya wan be behsa 242 romanan kirine min behsa 200 romanan kiriye ha bifikirim min berî wan xelas kiriye tabî her sal bîsî roman tê çapkirin lê zêde bû roman û digot
ما او پرتوک همو خواندنه عبدین پارتو ها دبیجه ما او پرتوک همو خواندنه لی ام دزانو که دروات که چوا ابراهیم سیدو زانو که عبدین پارتو دروات که جبر که لیسته یا که من آماده کریه بنگه لیسته یا وانه لی جبر که از ایرونی تبیجم اجوان پیچترم بنابراین لیسته یا خوده منش خورا رومانه تو نجی ناوی نویسان بیه او رومان تو نه من ناوی پسمامه که خود سر نویسان بیه تو نه او رومان ها ليه مقولتي من دوسر رومان ديتنا ومن غير كشان دائما ما توفينا بني فلان بيبان او فلان يرجي انا مفخر او نافشيكلي ومن غير بس ما يخل كده كويس هاي بس ما مجيتني تما من واقعيه جبوك از ببيني اگر يك من بتزع از يناسبك شو كده نافي بس ما من دو برتقال مايكل تشاي دجي هبه انك مايكل تشاي مدزيه جبروي اف ليستيكن زانستينا حيلنا يا من حيلك وهاكر داك دزازت وملينا ريت برتقال عبدين بارلت ده داويا ودليسه هي نافي بس ما مشكله هي اگر هم جوا عبدين بارلت نازكن هر جرا بيجم براستيجي تا او تشلو دروما خوندن له غاوا قد اريبي تفي وتسچاويك بيرتو درواتك جبركو يك جوان رومانا بس ما ابراهيم سيدو او رومان تفنه تشتك وهاتونه خيال ابراهيم سيدو خستو بناج بو كسمينات باخلاق مينات زفك افجي ليستيك اورهان باموق اجوا راستي بيجم اجوي فيرغونه اورهان باموق دغو ده هر برتقال خود از فقكي يعني خفككي دي برتقال خود داتينم جبوك از ببينم كسين برتقال من ناخذ انه بحساوي اثنين وانزر مثلا نموناكي بدون ما جبك ما ورغرانديا زانم برتقالي ابنا في benim adım kırmızı yani navemin sore كمان كرديجي çapkır bundan منو مصطفى ورغراند او تدا حمو بو yer de dahrojan der basma lebeli de çapavya Türkiye'de paşveni bisandiye 1451 نظام شهود تبيرام صالح 1405 يكي نهر روجين تبن برفيده لاسطنبول كذا ما يقول ماشي برسين ما هو لما فيرسيون انجليزي ا فرنسيجي دا برخه با كرديره وما كردياوي اباكر با تركيا باردون وما كردياوي اباكر ما قلت لي بروبليم كده تو تركياوي ده بيجي كو دهروجن النهر روجن باردون او بيجي نهر روجن بقول خوشش او دبيجن نهروجن نقول لي بالي ما حسبنت السبيح حتى يبالي تشان روجن غير ما ندير باستن دهروج تدير باستن تشما قلت يا نهروج تخشاش كليه وانا ممكن نيا نقول فقد نقول شو فقد وجانا هنكس بحصار روماني من كل ناخذ وش بريد هر رومان اخذ اسفقه كده خمي دورت من فانكر نقولها براسي ميل زيك بقول قالك بحصار روماني ورا بابوتك بيكو بخوي ابدي اي وظيفتك يعني عبدين كتير فقامه بروبلم اول اللي رومانك وهاتنا او رومانا بسمامي منه رومانك وهاتنا هنجي عبدينو هجر رومانك وهاتنا تناغيش كو پیدا کر و تچلو او خوندلو گواکو من özlem garip İngiltere diyor özlem garip no havalamne من اول İngiltere ناسكر ومغازن جيكر مغو özlem وچما وهاتر اول استعامل بو وچما برسنا خو چابكر özlem le borij مخست قلنا سوجمنا قولا عبدين وهاكر قومش عبدين راغوتيه مغوتي لا وهانا كابن ابراهيم سيدو ما بحسب ما رصيدك وعبدين قلت يا قهم هذه تجربه وبياخذ كري افجي تيواتيات بزيا اشكره واثبات كري لورا الشرم عيب للجنب دزانو باخلاقهم تنه يعني كردي دي بجن انبون هوالي الشكل يعني قاداك استدى الخبط مخابل الشكل جدا اخلاق والشخصيات للسوق ناين فلوتن يان بمروف رهاية يان تنه كاجد كان كيك يان الجنب او اخلاق هي يان تنه أغير هبه بنا عبدين بارلتي دبيجه اف برتوكين كنت بحثوان كريد برتوكا خده اف رومان كنت بحثوان كريد تحمو خندنا عبدين دبيجه اري محمو خندنا داويا برتوكي ده لسته هكايا جارا بيشين تشاكر روي خرج من بري شجره تشاكر هم سري انترنت هم كوفر روزنامه كل ده تشاكر ليه ام تشاك يعني يكي بعارتو كاربين هالروشين جداجي هم يندرجي هبو كو سر كوريني من باسلوب كولان نويسانت انجي دبلوما يا من كرجي نقاش يعني من يديت مثلا قطار نويسانت فاش اللي قلنا خوش مخص جبر ازنابي نابجن يعني باوايك جدي اللي قلنا خص يعني براستيج محجوب بو دجينا كده از ناس كرم جينا كده سر زماني كردي بو سيرو جا دوام كر الودر اللي نري بس شو مداخله بابت زماني دكن وخلق شعبي منلرن شاش بو رابو هات چمگو سيرو جا دوام كر يعني مجبور عيني اوتيل دمان
روزی که پیشی ترشیات چه میگو برایم از خوازم طرف بیشتری میگو کرم که زلامی مزنه جبری مادام لیبوری خستیه او فراست پیره هیا کو محجوب به جبری از بحثی نکنابی نبیشم لی مینا که گرینگه قلت برایم نبچوکی من عفو كان قلت خير مش قلت شيء قلت مشاشي بحث تكش قلت من زاني قلت يكي وهاي يعني من نافيت بيز كنت بحثها مجرندكي من رابو دكتوراه تاخذ كرجيه مناقشه جابر نويسان قلت له بلكي دبلوم استندبالي بلكي دبلومات سختبه مش كزان مش بيقولوا عيب انا جواتا فرنسي بحث بيجي قبل راسي دبلوم سخته يعني شاوات جواب فلان إذا باش ديت باسكيما هات بو ناخذ بو بلاستيكو عيب برمزنا قوس قبول لكم استخدمت من عفوكي منو عفوك يعني فرستراسيونا لهمبر كسين وها هبوكو خدام الناس نابل مشروعنا اجبرك الدكتور يعمل مشروع ومخبي قرنا كريا هر النفيسه كمان قوتارا كمان ببينين كود بنيوده الدكتور يا بروفيسور دكتور نيسانديه ورن تو سيرش عليهم يعني تجاري الناس نابل خو اكاديمي كارناين خلقه بحث من ذيك الكارتين باوركن بتربابا من تجاري الناس نابل اكاديمي كارناني شما تزاني جبرك الفرنسا عيبه مروف ناس نابل اكاديمي كارناني جبر ويش برج ويا عدد من جواتا كل ده كارناني ام اخلاقي ما بيدرين ام ناس نابل كارناين ليه بلد جواتا كل ده جافاج يكل بين دكتور شعبي وانا تشتكي برمزن تبي قيب ويو استرونوت وتشويه سر هيجي يعني تشتكي واحد سر وان تشيل كل دكتور عملوا دار مكتبي من دكتور ميكس خلاص يعني لا تشتكي بالعجيب لي بلج ديلافاك فكري من ان رخنيه من نقاش ممكن بحثا بوري من كرين بحثا شاكيتي من كرين بحثا شوكولا من كرين فلان بيفان يا تشتمثل منها لي بالك كسي جوان بحثا فكري من ذلك بحثا لكل من ذلك مش هتقول في قرا وبرشافكاوي نظام تشاوا ونظام بوري خجوله ذيك ونظام تيباوي تشاوا فلان بيفان يعني تشتغل عجيب ذيك يجي هي شو رحمتي رحمه خدي لي جامر ابو نيسان قلت له افيه تشفيك كاس زماني فهمناك ببحثات شرك وهرود رادود بيجي من بحثات فلان جايك تشفيك شي قرتل شي چلک چیه برخک چیه كنت زلمه كي بيسكار عيب رابو منو پیدا كر مو عيب اشتر ازبني بحث فانستانه كي في زماني كار نينه رابو وجل برخك دي بولو خص بروز نابينا باش خد شو رحمتي والحاصل القصه دان حساب كردي جاي حوشي تعالى اجا بقى فلسفه كورترز ناكر مثلا قاباكم مثلا 2000 نهان ده بيبينا كده بحثا وجايه كامل ورومان براداي كر وجاء مناقشه من بهني بسكاني كودراتشي طبعا اس بحثات تيجا براداي بونيتكم والبرتقال خدجي من او ببنجه نيسانديا فلان بيبان بحثا لقمان بولات كربو داخلاني بدا كربو ابراهيم سيدو ديفيلي برونيش قالي كود خازه نقول شو علاقه قالي كود بيري بابا ما حقرات قالي كود نكري من بحثات تكري شو واش قالي كود زي بروني خاص فلان بيبان وناميك نيساند ونامي ياخذ ابراهيم مرشان يعني شكايته من جبرين بفكر يعني قنديني وي باس شوكم سر مثلا كنت يقول يجي افهمان لقمان بولات بدون افان ايكم من زفكرنا جبركو بقالك نافي ديجي قيزك بنافي غليزاج بخور الريبورتاج عندك لسرخوا نيسان ديسينا بنافي سنر شاهين جي لسرخوا نيسان ديسينا مال برك ابو بري مال برك بنافي لوتخانه.com دلوتخانه ده بنافي سنر شاهين بسن لسر رومان خد نيسان مدور ده وزفكر مرابو جريم يرشان عيب اشترى فلان بلا برسوام ندا مو عيب يعني خدنا بانسر خدني بسم فلان دلفان عادة برضه برسوام ندا لدوامكر يعني هيجي دوامك قبل تشتكي السر لقمان بولات ببينن يكيني بيسان دبهر ليبنا بأو يكيا باحتمال كل مزنوي لقمان بولات أو تاني السر خدني بسينا بروبلماي أول والنوار نبيسي خدش مش كابه هذوك التالي بجا ليلا في قارة نت الرومان رابو مجير نفسه مو عيب اشترى يعني شو بحث رومانا مدكي بحث رومانا خبك شو تقول سر خدني بسينا شو ما دور ده نابي مد بيجي خويا اشترى بما كل هاي مشتتنا ولا هاي مشتتنا مسألة كدنا هي ويش ورا بيجي من جارك قطارك لسر فراد جوري نبيسان سر روماناوي أبناوي أزيه كي بكشوا ده كوفراوي جو رخنا يده جهات بلاكر الويدري مقول فراد جوري وهستا طول هلدانة روماناوي أبناوي أزيه كي بكشوا ومن نمونه يخو أرجومنتي خو كريا مخندنا كويجي مخندنا كأدبي سر روماناوي كريا البحثات بوري فراد جوري نكريا بحثات تيباوي جولاوي نكريا بحث الروماناوي كريا لهنجي تبنا فلان فان مقولت المجاري ويك هذا مجرد مخرج خا وكو حلفا خد خوازج هندران هلينا ومبنافش كريا مدري كسيك مرات كان
بكس انترنت جي هذا كم روزنامه كان من روزنامه جي ما حزدك بشكل يعني جبك اجيش قدر روزنامه جريه بالنسبه للتلفزيون كنت دخلتينا في نظام تلفوني يمكن كوي او قيش تربو بروبليم كنت تلقوا تارك سفرات جواري نيسانس بروبليم شو ولما تلفوني كلمه قلت ابراهيم سيدو سرت وهاني بيستندي مقاله ما تشابيه ما تناخذي بس فيك بنفسي فلان وفرات جواري قلت يا بس ما حالك مش برايو قلت برايو الويخ نقول شي لا ام سرت النورينه ام قحوه فساديانه ام وضع قندن شو برايو المخ كي يكس تكار المخ دو برايو فيش تكار المخ طب تلفوني برايو خد نقول صحبتك وهذا نواتو فرات جواري درباس ويقول ناول يقول جيراني هرجي السويد ستوكولمي نقولش كلام خور هرج فرات جواري بيجي بلا وك قنديات بنقر يا بلا وك انسانه بدن بمينه من رخناك نيساندي ومن هذا خوش بالنيساندي برا انسانك معقول به دنك خونك خلاص يعني هادو خال دنك خو بك ما في هي لبلا معقولي بنيسنا اي بشر براج روجنا مگر موجنا مگر راجي بيلي وانا بيجي خلك بيجي قي ازو برا ياخذ بربي مثلا مش شربك يعني شو حقيقي تنه من رزيبك جباتك واي اجى افانا خدي جراميه هريزانه يمنها قوتي متشوش كاتاوج برايو كل برايو يلويخ جوان هي مجبو كونغنتين والحاصل السويدي كوماليا نيفسكاري كرديا سويدي بإمزاء بريفري كوماليا كوماليا نيفسكاري كردها نافي باشا بروي دريجة لسر مال برا فرمي كوماليا نيفسكاري كرد سويدي سروي مال بري كوتارك برا بحثا رومانا مدكة بحثا ليلا فيكارو بكن ليش تكنيكا رومانا ليلا فيكارو فهمتكش بك تكنيكا كمبيوتر رومانا دبكاراني تكنيك جداية طبعا نه تكنيكا كم من أعباك يعني تكنيكا جيمس جويس جبو كسي كم ناس كناس بيش تكنيكا أوليسيس من تكنيكا أوليسيس بكارانية ميرجي فهمناك طبعا أول زمان جيمس جويس كيف فرق الأزرار بيجرا بيج جويس ومستر بلوم فلان بيوان يعني بجنا وانتريش تبناكتشت سر رومانا نيسان قلتي أفياس هما صافي قالا مروف تشتكي جي فهمناك درومانا مدى جينا كيا لا شو خد فروش بحثاوي دي كده بيجا دوی رومانه ده دلبرا جیرانا لیلا و فیگارو قحبکه لی انفام ناکن به چابی قحبک اذهبو کاویها من ابدا دلبرا را نگوتی قحبک لی او دو بیجا قحبک درومانه ده من نگوتی قحبک تشکو سانکر قحبک بادی دو بیجا قحبکه لی انفام ناکن به چابی قحبک ما مجبور شجره اشترا درخ ما مجبور یک قحبک اشترا بیجا به چابی قحبک یعنی اخلاقك واتر دقر جايين تستعجب تشيل مسكني جامير زيد الفيلم التركي بنا لو الفيلمين تركي تشتكي سرجنك واخر دجال عشان ياخذ فلوس ارتشتن فيلمان ده الدنيا جبرك لباجار نافار رومانا ليلا في قلت ترين هي باشا بروي دريج بجا اب باجار اكيد تركيا جبرك ترين ده لجامير السويدي دشي از de فرنسا يدشي السويد وفرنسا هي اوتوبوس ودورميش تنن لو كسين زعما دير مرو اوتوبوس دورميش اناشتو ده اوتوبوس ترين نافا باجار ده ليه دورميش خطنن مرو بترين الشهر ده مثلا از غابا بخوازم بيشم نافا باريس ترين يدش نافا باريس بخوازم بيشم دركي از المترو يدش السويد جواها لفرنسا جواها لجامير هيجي بالاوي تركيا نابجا باجارك ابراهيم سيدو بحث لك باجارك فرنسيه دي بجا باجارك تركيا جامير الا لتركيا فكريه لولا مجيوي هي تركيا ومزانن از جبوك از برانيا نفشي صالحه في حشتي ناس جامير يجي جوان نفشان برانيا وان انسان معقول انسان روشنبيرين لأحسن كثير وهذا نبوان دركبكم أفتشل صالحوان الأوروبا يدجين هن نبون أوروبي يجون زانن نتن نبون أوروبي لكردستان صالح استيمان أبرو لما قافاكم مروج رومانا وجرخنا يفهم لك مروج خور الملاخ روني باشتره هنكس هنا كدش خبرناهم خل نيفسكاريه دكنا عمل وهنجي تبين بلايا سريع خلكي يعني وكو أحمد خاني برينوها بسيسة شهر سنة دول جي كمالي بكمالي ميداني كمالي ديتي خالي استندو بجميع سحايا بردي بردانة كي هاتية هسبي خوري بزاندية كمالي بكمالي أبا ميداني كمالي جديتي خالي باشا بروي دريج دي فكرة خودة آزاده حقيقة متونية سيكجي ربيش لبالي دويقو ترى خودة السر رومانا من والسر لهنجي من وهذا بيجا البيفاوية قالكي ازديبورنا جوارات خوزن دي بيجا فيغارو قاميش ياخد الفكرة وأب باراغرافا جيري اللي يساند بكل مروج برفتي تكرماستي
Eviye eko ev nivîsandiye rewşenbîrekî Kurd e serokê komela nivîskarên Kurd Swêdê ya jî birêvebirî bu tiştî kir. Wiha dibêje. Ji ber ku gava ku Leyla diçe Figaro ji Leyla re dibêje tu diçî ku ez ê ji te têr nebûme. Ti dî straneke Kurdî heye dibêje oy oy ez te têr nebûm. Ev pêveke Kurdî ye. Ez te têr nebûme yani ez pişta hez dikim têvê manê. Lêbelê Camîr wiha nivîsandiye. Gotiye lê helwêsta Figaro ne vê babetê ye. Bi hevoka ez hê ji te têr nebûme mebest seks e. Di salekê de ji hesabî û dewlet baxçî lê aynî hesabin. Baş bifikirin. Kesê ku vê mijara dewlet baxçî zanin. Di salekê de pêncî û du hefte hene. Eger di hefteyekê de du caran şevdû hez kiribin, di salekê de dike sed û çar car. Em çarê bavêjin û bibêjin sed. Wê gavê 5 salan bi hevdurmane, di 5 salan de dibe 500 caran ku ew bi hev re raketine. Niha eger ev zilamê hanê Figaro qamişê xwe nafikire, em ê gotina ez hê ji te têr nebûme çawa şîrove dikin. Ez tiştekî sirê pêvê nabêjim bir ku bêedebiyeke wiha ye ku yani îroniyê ji derbas dike. Peyva ez ê ji te têr nebûm hesabê bê heftê çend cara çûne cem hevdû raketine filan bêvan. Ew heftê du caran xuya nifşîwî de wiha bû. Nifşê îro heftê du car naçin cem hevdû. Lê ew hîn ji wan tiştana nizane. Hîn li gorî şêwaz û hevokên qehwaxaneyan zilaman ya ji oda gunda ku tên zilam rê rûdinên bi vê üslûbê mirov behsa romanekî nake. Lê mixabin karê min ew e ku ez axlaqekî wêjeyî axlaqekî lêkolînê nîşanî we bidim. Ez mecbûr vê nimûneyê nîşanî we bidim dîsa dawa lêborînê we bikim. Jiyan safî tesadüf e. Lê belê hin tesadüfên wiha ecêb jî hene ku mirov dizane ku bi meqsed hatine ava kirin. Lê asta xwediyê nivîsê nîşan didin. Ew jiyan safî tesadüf e ne peyva min peyva Albert Camus ye. Albert Camus wek gelek kes dibêjin. Tê dibêje jiyan tesadüf e. Ser tesadüfan hatiye ava kirin absürd e. Lê belê gava mirov tişta dide berhev, mirov gelek tiştê dijî dibîne. Eyüp Kıran, xwediyê romana Derwêşê Ebdî ya jî Pilingê Serhedê du romanên cuda cuda nivîsane. Li Amedê, di çarçoya Festîvala Amedê de panelekê dide. Bi navê Roman û çîrok çawa tê nivîsand. Sal nayê bîram de di rûxê sala 2007-2008 wan e baş nayê bîram. Dûr de hingî behsa romana dike dikirê tu pela naxwînî ya. Poetika tu ne ye ji xwe. Yek ji nava temaşevanan destê xwe radike. Dê mamoste te pirsek ne ye. Dibêje kerem ki. Dibêje mamoste ew qas behsa romana kir. Li te qet behsa Leyla Figaro nekir. Tabii ez ew ku destê xwe rakiriye û ev pirskirî jî nas nakim. Mervê hevalekî dine. Vî hevalî jî ew jî li Amedê bi e-mailê ji min re nivîsan got dol vê derê panelek hat dayîn ev tiştî. Got pismavê min ev pirskiriye, pismavê min te nas nakir li romana te xwindiye. Dibêje te qet behsa Leyla Figaro nekir. Gelo tu ser Leyla Figaro çi difikirî? Eyüp Kıran jê re wiha dibêje. Dibêje Leyla Figaro ne roman e. Portugal seks û pornoyê ye. Cehalet jî qedera me ye. Em çawa bikin? Yani gava ku tu nava civatek wiha de tiştekî wiha binivîsînî, tabii ew ji te re bêjin seks û porno. Ji bîr dikin ku romana Ulysse ya James Joyce mezintirîn romana sed sala bîstan e. Lê ew roman gava ku hat amadekirin, pêşî hat qedexekirin. Ji ber müstehcembûna xwe. Ji ber ku hin fikrên ku di mejiyê Mr. Bloom û lehengên de derbas dibin, fikrên ew wiha bûn ku bi erotîzmê ve dihatin tawanbar kirin. Ji ber wê ye ku rabûn ew pirtû qedexekirin. Lê baştirîn gotara ku ser vê pirtûkê hatiye nivîsandin û kişa ye. Qerara mehkemeyê ku li Amerîkayê mehkemeyeke derheqê Ulysse de daye. Ulysse romana James Joyce. Di wê qerarê de hakim dibêje Mr. Joyce ne tenê behs kiriye bê zilamek karet rojekê de çi karî bike. Her wiha zilamek karet rojekê de sibê hetayê varî li çi bifikire jî. Ji ber wê eybe ku mirov behsa qedexekirina vê romanê bike. Me jî însen xwezaya wî ye. Tu nikarî vê qedexe bikî. Lê berê hin axlaqperestên Mîna Paşa birowê dirêj û Eyüp Kıran wan aha kesê wiha ne ku pirtûka me bi seks û pornoyê tawanbar dikin. Lê pirtûka me de ji bo kesê nizanî ez bêjim seks û porno tune ye. Ev ku derxan van tiştan nizanî. Ava ye sûretê bu pela Paşa birowê dirêj dibêje ev ne roman e, ne novel e, ne çîrok e, tenê galgal in û bi galgalên vala jî romana evînê naye afirê.
دنیا تام تو که رومان علی مخاطیه روشن دمرو يعني روشن سيمرو بيجلا نشاب بروجه اس حتى يباري تشتسي تيجو كم يعني فلو جانوان روجانا بكم بابتا رومان ليبلي بانا شكر هك نابت رومان واخر مجال الفيدري خلاص لكن وسباس وملاوا اجا كسين كو دخوازن تشتكي سربي بابتي بيجن طبي اسبيشلي بقول دخوازن تشتكي ميناكن كومندان بيتر ميناكن سر لكولين من يجي سر فتوك من عتبكرن يقولك استاد زيه وامبيجن قلتنا تسير شهبدو بابتك بفرها وكم قلت انترتكستواليتي تي هي ديزيتي هي بلاجيات تي هي بلان مروف كره بحسك قلق تشتام قلق نمونه عم بده ليش بالكو ابن نمونه في المحصيه من مجبور مش اي خن نمونه دان داكو اسكسير ديزيا كسكين تو عبارنا يعني مبزانه بني نمونه خوان بشرطنا نا جبر ام بيجن كو مخواستني بحث اي خبط نا مبزانه بني بشرط بالكو هجرز بيجم فراد جوهري حليم يوسف ديزيا ياجي حليم يوسف فراد جوهري ديزيا ابدا بت توانا كي قالك بلكي تشتكي واقعنا تاني مرات كلام بحث انترتكستواليتي يعني تكليا نوات دومتين جداد اللي امن قبل من يكون تا نشان دانك خواستنا اللي كنا نبري خوش بكين كم نشان بدن وبياوي خل سروان تشتاكم خواست بيجم ابا اجا كسين كنت خوازن برسابكن ادي دكارن دستخراكن و يجي برسين بسكيج دكارن بشين يجي نخاندن كسر بابتكن فرمو دور اوه الياس علي تلقاري الميكروفون اخذ لك كلامك الياس كلامك علشان نورمال في تلقاري لك بله ماموستا راستی بابتکی گله که بهاون يعني تشتكي مرو وساد بي كل ما جمت بين بي شاو سهول ميشي مني يعني هناك وسا شاربي صحتا تا خوش ماموستا تشدين ازلي زيرا بكم لدبرست ما هينا يجي برس جاليه وقتين هو اس تشتكي سر موزيكا اس دي در النويسم وقتی گوتارک هبه مثلا از بیش متا 6-7 روپل بن گلو برسامنا بری اف وی گوتاری مروف کاری بینه هموی وسا کپی وگا کپی بینه ل پرتوکا خود بنویسی و بیجه اف گوتار معنی یعنی چه نابه وی مروف گوهردنی بکا یعنی گوهردن گرنای اف پرسک پرسا دیتر پیش گوتنا پرتوکی یعنی ما مستاقی و کولر گوتم گو کت بخوازی پیش گوتنه بیجی بلندل تالیه بی کلول تالیه چیت بی یعنی چیت ویل پیشیه بی یعنی چما تا پرتوک چه کریا آرمانجا تا جیچیا و سادا تا خوش ماموستا خوشتر گرس بس مالاتا برساته كل برسكه معقوله جبركو مروف بكاره فكرين كسي جبر خباتك بري خب بقره اللي قالوا رجاوي حتى كيدري يعني حتى كيدري او ازاديو سربستيا من هيك از فكرك بناوالي كلنا مايكل تشايد ده جبر بقرم يعني كوبي بكم بينم ناوا قطره خد بكاربين فرنساوي جبدم حتى كيدري از دكارم وي فكري بكاربين دفر ده هم بيوان هنا تنكاري حمو قطره مايكل تشايد بين تخنا قطره ناوا تشكل يعني دي بيجا فكري خلكي بكاربينه جبر مقالين يا جلي كونن بريفا تنكاري هن هفوكان جبروان بقدي ونوالي كنا ناخد بكاربيني لدوي نزيده نورمال بشتي 4-5 هفوكان ادي زياده تخويا كان يعني بلوغ تبع ما دام تحمود تشتت دي سر فكري مايكل تشايت با وش شنو شما جنو وغوتارا كنو دنيسي غوتارا جامل بينا بلا بك دستور جيب خاطر بلا بك برخل غوتارا يبحث نات دخازي لازم دبكي وش عم بيجي مايكل تشايت غوتارا خد وها قلت يا لي اجي هي خاطر بلا مناقشه بكم فلان فلان خاطر فيش لازم دبكم يجي انجام اللي كنا مايكل تشايت خاطر ببم الجوري فان مينا كان بجربين كاغلو راسته انات تشتكو مايكل تشايت دكاره غلط تذكر دكاره فكره مايكل تشايت خو غلط بقى ليه ديفيتو هاري لازم دبكي لقاده كدن سرمينا كنا دن بجربيني داكو ام بزان بالجوري تشاشه الجوري راسته تشيل مايكل تشايت ذكر يا دوا يعني بيفانا جبرغتنا دبي سينور بد بالنزيده يعني بيشش هبوكن
yani düsey careyim cuda seçar hebokan tu karib karbini. Legava tu pır zedeb karbini te zede xwasi parti be leko nereki beri xwe problemek burada derdikene. Jiberi divê tu wê pîvanê başlayın. Ya duyem pêşgotin ez bawerim te xelet fam kiriye. Pêşgotin destpêka pirtûkê tê gotin pêşiya gotinê ye. Lê pîvanê ku jê pêşgotin piştî xelaskirina pirtûkê tê nivîsan bû. Yani piştî ku te her tişt xelas kir tu pêşgotinê dinivîsînî lê tu dixî destpêka pirtûkê. Yani burada bila ew zera. Ahmed Kaniye. Ahmed Keremkeke ku. Fermi. Ahmed Kani tu dikari vekî. از ها من هوا خوفت کرد بله Ferê. مرحبا برا سپاس جبوی پیشکشاته براستی اتخوازم پرسکی دروای جارش تبه پرسم yani جبابیه مراق تو زانی سر و پاش روژا اویه روژا آزادیا چاپمنیه که به پیشنیازا سازیا روزنامه‌گران سینور نناس جالی نتوین یک بود داد 1993 دا هاتیه پجراندن سه گلانیه ایجا لسروی از من اوی دی نزدام آرشیو اوی وک آرشیو هانی برهفدو روژانو یا کامران بدرخان دوی پیشگوتن دا yani مرسلی پیشگوتن که آمده کرد اما مدی که دست پیکاوی جید سه گلانه دا یا بگو وی تصادفی گلو مرچا کارا لیب کوله گلو اف سه گلانه که جالی اوا و روشنامه وانا و چیروکاوی تچخاص کاری پیش دا yani هم belki işlemne beci ama peş da tedvivarı da karim من آگادار بکی از پر merak dikim yani merak من هبو لما من ببوره درvay تجاری پرسکی Teşekkür gelek spas. Gelek spas. Jibo kesê ku nizar ez bêjim Ahmed Kanî hevalekî me yê mamosteye û teza xwe ya masterê ser Rojnameya Kurdistanê çêkir. Par bû beşdarî zanîngehê Kurdî ya online jî bû vê derê semînera xwe jî pêşkêş kir û behsa peydakirina Rojnameya Kurdistanê ew nejmareyê wenda bû. Çawa xwe gihandine wan ê berî wî jî çawa serxebitîne û îro Rojnameya Kurdistanê mirov serê çi dikare bêje xebateke gelekî baş li ser wê kiribû. Ez benê ez bêjim qey ew meseleya roja çapkirina rojan û tesadüf e. Yani ez bawer nakim ku pêwendiya wê hebe lê tesadüfeke xweş e. Gava ku tu behs bikî tu karî mesela rojekê tu ser bixî tu karî bêjî wek tesadüfeke balkêş rojan û jî filan tarîxê hatiye çapkirin. Lê ez bawer nakim ku wê dewrê hayê Kamran Bedirxan û Cihadet Bedirxan wan ji van tiştan hebû ya jî ez bawer nakim ku ev xema wan bû. Ji ber ku wê dewrê şerê cîhanê yê duyem bû dünya tev li hev bû bibûre. Tu dixwazî tiştekî bêjî Keremke. Tu karî mikrofona xwe vekî. me besta min bim yani çîroka vê ew ê ku tedî sê gulanê biye roj azadiya çapemeniye gelo çîroka wî ji ku hatiye van rojnamevanê sînor çawa wê rojê pêşniyaz kirine tedî mesela ez mînak didim bêjin roja 21 Sibatê biye roja ew ê alî UNESCO'yê da roja zimanê dayîkê Bengalê wisa bûyerkî çêbûya ez wî merak dikim yani bûyera vê ew ê çi ye ez boy wî mifam bibûre. Nibûre ez yani niha wiha alelacele ez bûyera sê gulanê ji ku hatiye çawa bûye roja azadiya çapkirin. Ez wî dipirsim bibûre min baş nedafam. Na xeretiyam me. Baş Nawale ez wê meselê nizanim. ha lê kolînkî dixwazim yani ji ber ku wê derê ne belkî tu dihar hed karibî çavkanî û agahî bidî min ez ê gelek spas habe Na ez ê ji te re tiştî amade bikim. Yani elbet. spasiya wet Aba betalê kurînekî ez vê derê dikarim xwe bigînim gelek çapkanî. baş mala wa Tamam ez ê ji te re gelek spas boy pêş alaqa wet spas ser. Niha jî İsmail Keremke İsmail. Tu karî mikrofona xwe vekî. Mamost dengem kim? Belê serçava Keremke. Gelek spas ku vê lêkolînê. Pirsanên yekem wextê kesê Kurd heme welatê dinyayê belav bûn. Wextê ku ez werim lêkolîn ser mewduekî Kurdî çêkim. Gelo divê her tiştê ku her zimanê hatî nivîsandin ez bixwînim hayên jî hebe
مثلا بيجن معني روسي بلك هاتي إنسان سردا ألماني بفرنسي بإنجليزي يعني أو قلتيك بوقتك هادشي نخم اللي كلنا فديان شواي وأدوا از أنا الألمانيا ترونم وقت يقول تجارة مثلا البرتغاليان تشتغلوا كارم دريا بانجها خود مثلا أو ريسيرشي أو ناس وقت بيج هاد شيء مبدوخ يا كرندين الكرة الكجا كتاب خانية هندي يا أونلاين يا نطول از أحمد يا هنا التر خباتا اللي كنا كردي وشلوي حلبكم شلو ذكاوي مثلا هر دبي زان دي حرف تكون كردي الكرة وشابكي نبي جالكس باس أوجه برسك باشه يعني tamam em dibêjin divê hayê jî hebe lê gelo çawa hayê mirov karêjer tiştî hebe berî her tiştî tu Kurdî bi Kurdî em bêjin mînakek yani ser romanên Mehmet Uzun ez numunak derveyî ziman nasî romanên Mehmet Uzun eger tu dixwazî ser romanên Mehmet Uzun tiştekî binivîsî berî her tiştî bi Kurdî li ser romanên Mehmet Uzun çi hatine nivîsandin divê tu zanibî tu çawa zanibî here pirtûk firoşekî Kurd xilas ji nivîskarekî Kurd bipirse ya jî خانما زوزان خانم ساغه جنا مهمت uzun تو قریب پراتیک تکیلی گلو چه سر مهمت uzun atlan insandım اوجی kararı dedi kare jibo bedes xistna ve agayı çi lazım bet ve Türkiye aviye çavam jibo gavak ve ser Celadet Bedirxan xabetim mamxone ki Sinem Xan Bedirxan yani kaça Celadet Bedirxanım xo yani mi jeji persim go ev cebne min ev des xistiyam ser çi fikrin galo agayı nedil cemuhane falan bevan yani divet xo bigi aviye bi Kurdî çi hatibe çapkirin ve tu zanibî heger hayê jê hebe bi Erebî ji ber ku tu Erebî jî zanî ya ji Türkî zanî divê hayê jê hebe tu lê bigerî ka gelo ser Mehmet Uzun bi Erebî an bi Türkî yani Türkîce zimanî zanîbî ferq nake çi hene ew jî mihîm bi kêmanî tiştê Kurdî tu peyda bikî di çavkaniyan de yani her mesela her lêkolina Ibrahim Seydo bixwînin heger Ibrahim Seydo ser Mehmet Uzun xebitî be di çavkaniyên wî de tiştine din jî wê hebin kul ser Mehmet Uzun'un ku Ibrahim Seydo xwe giyandiye we bi xêra Ibrahim Seydo bi xêra çavkaniyên Ibrahim Seydo hayêtê wê jê çê bibe ku Michael Chad jî berê ser Mehmet Uzun xebitiye ê gava ku tu ne Ibrahim Seydo bixwînî yani tu Ibrahim Seydo nexwînî tu nikarî hayêtê ji Michael Chad jî çê bibe tu Michael Chad nexwînî hayêtê wî Michael Lizenberg jî çê nebe ji ber ku Michael Chad jî behsa Michael Lizenberg kiriye gotiye Michael Lizenberg jî ser Mehmet Uzun xebitiye belki İbrahim Seydo nexwandibe lê bi xêra Ibrahim hayêtê Michael çê bi xêra Michael hayêtê Lizenberg çê yani ji Pirtûkekê mirov diçe Pirtûkekê kilîtavê çi ye tu zanî xebata dawîn a ser vê mijarê hatiye kirin têyekê peyda bikî yek ji van salên dawîn hatiye çapkirin tê rayê jê têr çapkaniyên wê binavî û têr çapkaniya yekem dest pê bikî tê her wê çapkaniya yekem peyda bikî têr çapkaniya wê jî binavî bi vî awayî çapkaniyekê tê bigî ji çapkaniyeke lê zimanê tê sereke Kurdî û welatê ku tu lêyî Almanya pîvana sereke ev her du ne zimanê ku tu pê zanî û welatê ku tu lêyî bi van her du qadan çil ser wê babetê hebe tu mecbûrî bisanî ji ber ku tu li Almanyayê tê em bêjin xebata xwe mastera xwe doktora xwe li Almanyayê pêşkêş bikî mamosteyek ew ê derkeve ew jî li Almanyayê û ew mamoste hayîn jî heye ku berê xebatek ser Mehmet Uzun heye ew ê ji te re bêje heyran تخبطها إبراهيم سيدو نديتيه كل إبراهيم سيدو بير سنة ما توصل خبطيه واليونيفرسيتي تشتغل مثلا السنة بيش كريه نمونة دماغ شبر خد دخل يعني تو مجبوري وي ولا تيك تلاقي شي خبطها تبكرين شو هذا بتشابكرين تو مجبوري هاي تجيها بكردي جي تشتنهبن شو بكو ما توصل بكردي نبيسانديه تو مجبوري بكردي جي هاي تجيها خو بيجي تشابكانيا قاوا يكم يالي كونين زانستي آوا كرنا تشابكانيا ها بجاپونی تشتکاتیه چاپکرین تخونه گیاندیه نگلکی مهمشی بری تجی کسی بحث نکریه دنیا خبرتا ابراهیم سیدو نا مایخل چایته وقت مناسب بجو و نا میخلی زنبرگ ده هر سیاندجی بحثا ویلی قلنا ژاپونی نبویه بلا های تجی تشبینا لگاوا امکانیت هبه و های تجی چی بو به هر خوبی کنی تو بحثایی بکن تو جو مزیده بکن او جو خوشتر دبه که تشتکو منادی دبه تو ببینی و باشتر به بلکه تو تشتكيدن قناه كدن برمجكي وخشتر ببه لي غابا اول افكرنا لستيا چاوكانينا ولاتي كنت لي وزماني كنت سر خبتي
چه هبه دوی توان پیدا بکی ایجار چاپکانی وان تشتان بنابی وان تشتی که تو پیدا بکی تو نوا چاپکانی وان دی تشتن هنه کل های تجتونه هیوید کن من حاول داو برسل داو او حسين الدريا كلام كده مرحبا مستر. مرحبا حسين الشعراء. يعني طبعا انت تبارجي في مجال قدري كريم بارسي تشارج عرب بيجاري يعني مرقم هذا سنوري ويتشافكانية كلو نينا يعني طبعا بو كردي بلكي در حق مجال كرد هاتبن يعني اوقاز نبر فرع بالمجال اما جبو زمانك دي مثلا جبو ام بيجن ام تركي زانام جبو بيجن بو تركي لما مروف تركي تشتكي بنفيسي سنوري واتشافكانية تشيا يعني مروف نكال حمواجي بنفيسي يعني امكانا بينينا ويدامي ببجير يعني تو ماتريال سركات دخل دست تجري دست بنفيسي آن مروف چارکا چاود ببینی یعنی تریاوی استان نهار دوا که ماستر دکترا به چاپکاری بسیار تا چو خونده به تی بنویسی تایبتیش دکترایده چونکی دکترا سینوره رو پر اجرتونه لی ماستر سینوره رو پر اجره یعنی مثلا همش خونده کار بیشین برای 100 روپیه درباس نکنه چون ما مستوی نکنیم وقتامانتونه این ماستر دسپیک علی کورینای 100 روپیه درباس نکنه یعنی لیست چاپکانی خود کم بگیره اوجی چیه؟ اوجی گاوا تو گوتاره که دنیسی مقاله که کوباره که اکادمی دادی چاپ کردن خلنی کار 5 یورو پراش طرف وقتی مجبور شتره دبیج حیران گوتاراته دبی 7 روپیه یا 10 روپیه درباس نکرد تبع چاپکانی خود این که تجنبا چاپکانی سرکه بشه رفرانس مزن مثلا تو سر زمانی کردی درویسی تو مجبوری روی زمان جرات بدخن تخ لیتونه مجبوری روی زمان باهوز بالان تخ تفهم كيف؟ يعني يك ريزمانة سركت تيجي وهجر هذا ريزمانة كوفيد أو يهاتم شاب مثلا أساميتان كنا كتير ناس كل شيء شاب شكلي تو كرا أساميتان جدير لحوجاناك كنت يا باهوز باران يا كسكيدين فلان بمنطقة شما جبرك تو حمو ريزمانة بخناوات شاب كانيان جيل كوارد نامينه الكوارد شيء مريض شنو المعارض اللي ما شاب كريه مثلا ما حاول داكو ام جي بدنا حمول يكون نسالي بنا نسلو حفترو بتشابكيه اجا مزانن اف كوفار نورمال صدرو بل قباك منو عملتو كش من قلت قوما مستجبو خدي بلا صدرو بلا درباس نك جبرك ام بتشي يجبو ترخاندك بلا صدرو بلا درباس نك اي باش مرينري قطرن هاتن باش بون از دكر ما قطرا درخن از ديستاع چابكانيا كيم بك بيدي ساجم صدرو بلا درباس باهم تليفوني وانتم حيران والله يعني دكر ما قطرا كيم حيفه قلت الحيران وجه تبشي ناوا چند روپل جبر میچاپت یعنی سینور جمره سربست داشتم و چاغی مهرت سربست کردم لیجبر که هجمارا روپلام بسینوره نورمال در مقاله نوا کووار گفتو کنده دویت تنی تو چاپکانی سرکب کردیم یعنی چاپکانی سرکه یک هر کس ناستکن و چاپکانی کو وداویه خاطر چاپ کردیم جبر که اگر وداویه از تم مایکل جبر که تم ودرای تم ناویدی بیش اگر مایکل وداویه سرخبتی به که چاپکانی مایکل بنویسینه بس يعني سيشار چاپکانی سرکه و چاپکانی مایخل جبو بفهم کنن که های تشبیه قاده ہے اگر نه خلقی بیجون یا چما اف داره چما اف نداره مجبور تو ها بیجی ایجا رمضان گوتیه تیویس وی هات تلویزیونی لی وقت ندیدیم بتاع قدر دون از یرو چون تلویزیون سردانا اولی من خبرکار که سریع کی بدیم وان بلکه درست سری بدیم دوش ایجا سر نقال هم دوران ساعتين ولا اجي عجله منهم از نکاری بزیده ماما اجي عجله منهم ولی بخیر جاره کدنه من وقت بینه من بیتر نکرم نهاجی باور کنم که ما مستوی باش سرچه باور ممکنه تو کامرا خوشی دکی ما مستاز نکارم ببورن یا ها تمام تشبینایی نم سایت ما مستا کلام بکر رجالك ما مستا دویت استرابیت بچکی بهنا خبردار استیجی ما مستا خوازم پرسه که بکم جبر چافکانی ما مستا چافکانی ورگر معرف کاری سود جا ورگری ما مستا مثلا از بجم انگلیسی نزن یا فرانسی نزن ما ورگر کوی هی میج ورگری او چافکانستان دیه و از خوازم که چافکانی دیار بکم تشتکی ما مستا چافکانی حتی یعنی چافکانی که اما او چافکانی ورگره ها او چافکانی ورگره از جه سود ورگرم از گوتارا خدا یاد از وقت چافکانی و ندیار دکم
ومامۆستا دەماگۆ دوێ وەرگەرێ دەچەوتی هەبێ ئەس بەرپرسیارێ وێ مەعان نایان ئەو وەرگەر پرسام و مامۆستا گەلێک سپاس gelek zotana pirsak baş bû min di dersan de bahs kiribû ji berî min gotibû haye ve jî hebe feqtê de hene gava ku ji vê cayê navê Michael nadim êdî em bêjin Husên maqaleyek nivîsan diye lê Husên bi Almanî çap kiriye ew maqale İbrahim Seydoji rabûye ew maqaleya Husên wergeran diye Kurdî û gotareke Kurdî de kovareke Kurdî de çap kiriye tu jî dixwazî wê maqaleya yani wê gotara Husên bikar bînî lê tu ji wergera İbrahim Seydo bikartînî ji xwe tu mecbûrî bibêjî ku ev gotar bi İngilîzî ye û İbrahim Seydo wergeran diye ev yek ya du duwa eger tu wê peyvek du peyv sê çar hevokên wê gotarê bikar bînî ya baş ew e ku tu biçî orijinala wê bikirî tu bi İngilîzî nizanî tu bi Almanî nizanî lê tu xwe bigînî orijinala wê baştir e ji bo ku aha ev seqetiyên ku tu dibêjî çêne ji ber ku mümkün e ku İbrahim Seydo belkî girêwî le ber Husênê jî hez nake tiştek wî hebû wergeran wek me aha Quran hat bîra min jî aha wey Remezan dibêje eyn tam min ê jî min e wezna wê hatibû min ê jî ew bigotan li tîpgeziya melayîk zîrî de yani tu ji dêleva ku tu biçî li versiyona wê ya destnivîsa erebî binerî av alfaba erebî dîwana melayîk zîrî binerî tu biçî tîpgeziya ku Zeynel Abidin Zinar çêkiriye tu wê binerî Zeynel Abidin Zinar keça Turan kiriye keçek Kurdan wê çaxê tu melayîk zîrî bikaranîye yani tu mecbûrî xwe bigînî versiyona orijinal heta ji mirov tê teksta orijinal ji her tiştî baştir e ji bo ku tabî sibê xel bibêjin birê min te şaş ji ber girtiye tu karî bibêjî İbrahim Seydo wergeran dibû min ji wîstin dî şaşî awî ye normal e yani tu xwe biparêzî lê çima tê xwe tê xinava riskeke wiha her orijinalayê peyda bike heta ji te tê orijinalayê peyda bike tu ji nû ve wergerînî ya jî bide ber hev ka gelo tişta ku İbrahim wergeran diye rast anna her tiştî aklından bipirse ji bo ku wî awayî tu bikarî meselê serê xwe de zêral bikî yani handikapek pir mezin e feqet pir mezin e hayê te jî hebe gava ku tu ji bergirtinan bikartînî ji teksta orijinal bikartîne tu bi xwe wergerînî ya jî muqayeseyekê bike da ku mesele baş bi zeralî bêfam kir îja em ê vê derê xelas bikin sibê vê derê sibê dora derseke nû ye sibê ew ê dora Michael çay dibe ji bîr nekin sibê dîsa aynı saetê em ê hevdû li vê derê bibînin û hûn ê tabii kesê ku naz dikin ji xwe mesela min xortaniya xwe de ew naz kiriye ez dibêjim qey yani tabii nod û heft bû nod û heft bû wextê kovara Pelînê haye me jendû çêbû lê 2005 de li Parîsê me hevdû dît were tê bînim ne nod û heft dewra Pelînê de ser erga tîfêwan me hevpeyvîn ter kiribû Mustafa wê çav ter kiribû wê çav haye me jendû çêbû lê 2005 de li Parîsê me hevdû naz kir were tê bîra min erê hema wan çav 2004-2005 wan çaxana bû erê lê ji ber ku ev xortaniya xwe dibî naz dikin Michael Ça ji me re referansek pir mezin hînjî referansek mezin ha ez dema bêrî dipeyvîn hînjî referansek mezin e sibê hûn ê kesê ku wî naz nakin sibê wî naz bikin îja bixêr sibê hûn ê Michael Ça gudarî bikin û ew ê ji were behsa problemên nava zimannasiya Kurdî û ferhengnasiya Kurdî ji bo avakirina perwerdeyiyeke standard gelo mirov dikare çi pêş niyazan bike ew ê ji were behsa vê meselê bike heta sibê îro dersa min e ez xelas dikim heta sibê bibin xêrê xweşiyê de şeva bibîne xweş xatirê
زانینگەها کوردی یا ئۆنلاین بە بەرپرسەتیە دکتۆر ئیبراهیم سەید و ئایدۆغان و gelek مامۆستا پسپۆر و شارەزاهین دن. ما 24 بە ئەوەیەکی زیندی. ئەو بەرنەمە لە پرۆگرامە زوم، یوتیوب، فیسبوک و ئینستاگرامێ بە ئەوەی زیندی تێن پێشکەشکردن.